يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله من سورة الحشر. سورة الحشر ابن عباس رضي الله عنه تيرا مؤلف عليه صلى الله عليه وسلم حديث ربي غندا كسورة قرا هو دتوكو الجنة دي يمين دي لا عرش دي كرسي دي كموندو ميندي hankundo honyini nyagamando tabulendo kambi hondo dabando yitendo gidendo kiendo qasondo malikano angana ke soraka isu kamando duwa nyananda wotin Allah nya hamaka ke sora karangana ndakara ken kotabani mara kara uronya ken urbani aw shahidin bura maqaman kitana Allah ma tirmizi wa hillana من قلب يسار أتي الله فارنت صلى الله عليه وسلم سيبي صغبنا أندا كو تسكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كبرنا أن آية السكي قراء كي سورة لغرون آية السكي الله تعالى تنير ودنوم ملكا أو كين الله دامبتي ودوا ونيانا دمانيلي أكما ندا كراكين كودا أو كلا شهيدين فراغوندي أغندا كران اللين كاي ورون كلين كان كم مغبانيا ده الله فسمون تانغوري إبراهيم كتا سونيانا نا آية نقول سكلارين كرا لوانزلنا هذا القرآن كتا لغروما أعوذ بالله نكون نمبالي وكبيرنا كين هو قرصونا خير صابون قبل أرنو قبل صابون الله ما كنت تقول بسم الله سبحان لله ما هو سبحان الله يكون الله دعني وإنك كمني أدوه سور كينغو مني هو سبحان الله سبحان الله سو الله سنين بكر نقصين سويا وهو بس الله تعالى أياني من دانا أياني من دانا هو أتي الله يعني كماننا عليهم منبوني كونغا كابراو بالله كتاب دونغونما أو لكوي بنو نبري اليهوديين من الله يبوني من ديارهم لكانوا لكن من مدينة تتندبيوي لأول الحشر كهم يهانا هانا إلي كهم ميني ورا الشامي كهم يندغري كين يأمر بالخطاب كيندي غريندي أيوة أنا جامدي أيوة كتا خيبري ما ظننت أن كنتم ناماجي ننتي بني نظير يهود المبكى أي كوني مرا دانكناهم ننتي بونا ما نعتهم فسونهم تيمونينا كوبينو إكبنا يكونون تورانا كيني هكرلانا أن كوني مما سماونيانا يكوني مما يقوم مونينا بيدي كيني كبنا الله هنوما كا الله هنوما ناري كبنا دانتا ya dibin dabari na kobi gillu lay na dabar na sondi ku sereburu bani nadir surohi li halle serematu mundi sufyan ibn umayr ar sa'd ibn wahab ya dibin kita ida ku bana na wurin kin بسم الله أديهم الله أد الله تعالى هيا ويهود ينونا من حيث دون نقومي لم يحتسبوا إذا تكيني جني ننتقني أقوم بلوم بقى سلام نيجي أي إسلام أون هيكم باي كم كم سيكون كنا ما مي دبين دبرنا تانغ كم كنا ما كم كوبي هاي غادي سيسا دينا كم بابي غادي سيسا ناندا أو بكرة كم بانغ وني مكانسي nggak jamban tuh asal uni jamba ina Allah farin jamba
وقذف الرعب ألا كان يقتل سري في قلوبهم يسندموني بس كان يجننو أو كعب يقول الأشرف أنكو الله فارنا هيريا ناقو صحابنا لكن كريم كندي كرمي يخربون يبغوا الدنيا يوغرجني إيمي كومبونا إيمي كتونا أروتون دانو كتونا فاعتبروا أنكم ننتقصني يا أولي الأبصار يا صندوق ملسرة تنكونوني من هيري وسكي كابون الأشرفي أكيني كان جينا الله فارنجي كراو ولا غيان ناتورانا محمد بن مسلمة على لو سران كوسرون نغتي كونيا لو أكما نا جنبان كريم كندي كندي ربيع الأول إيران سنسكندي بني ناظر قليلين أصل نغتندي بسم الله فلولا أن عديكو قال لي جنبي كتب الله الجلاء الأغني الله مغرين الدنيا واجبني عليهم إكما أولي ينغن غدنا ينادي تكرلنا أرمنا براهما أمهم بيغنا بني قريوي الله يكون قلنا جاي ولهم عذاب النار قيم بين ينغن غدنا ويدنغني أو الآخرة ذلك من كسابو أصابو يعني أن يكون شاقوا الله إلى الله صوغي أبي فاري يمديدو الله صوغي الله تعالى ينغن قتل قتل كمن يلي كما قولي ما قطعتم بسم الله ما أدهم بيني قطعتم فكيف مني برامي بن مضري يجرا قبل لقن تغيا دبين قبل لقن تغيا منينا أقول كرانغا نبغى نغني أصلا نغني منينا أيوة لقن تغيا وقت كبي أيوة الله فارندي صابون إنا تمرون كتو إنا بي Allah konno ko bu sido ko min gamma edi muhammadu ankenti an usronde mundwa suronde nyugani yitelle mun ten kutu ndenga wa angati Allah rahimbi yang kandan kamma to munda ikenga nam bonondi ndi munyendi kenna yugoywa ke diga me batte mo to ko serenga de abbatello islamin woni non kinga yitelle mun ten nabi aywa aslam ni wonti kew nyana bonon de kibre de idan ke sey banon ni to munye de honda tono honda kuto honuti umma kutu basa anyano ko yima kalle honuti ona kutu Allah ti ona Allah faran ona kutu ani الآية ينقى بسم الله أدما أدهم بيني آغركم قدس لامنو من لينة باللي تمرت من بالليا ما غدا تغيم قيمنا أسجن دينو إلا سرين كما فبإذن الله أن يجعل دميني يعني دا سوين يكنا غير عند المغارة خرا كتو بس لأن في ذلك نعاية النكاية لعدو الله بعو الله قلني سنوني anda lunga ara mega qaratono alla nabi agai ma hol qari bismillah yukhzi al fasiqina ora ke luzuna kina ga man zabura na fasiqan ku ya wundi igati yite kutuntel yitelle mun tan kutene bonne
ni ya wundi nanti bonondi den do so den kamani Allah kene bonondi Allah dungan kunda ana ke bonondi ya to ya ni hina Allah ba wati su inda diamu wala mu Allah o kampangi na daru itanga na to ni anya halle yahudiya na wal man nasara na anga da gulle bi na tana islamina ba ne tigen gulle bono tikendi annan to an kalle ni ba Allah ti ayi ija woni baraje iwo siganu billigina ko sabura kitabe dungonun na tunan di hinni jam o kyan ke men yakali bonon denge da ton gole nga bonon den kamani iki Allah yayi suron den kamani ke yayi ila suron den islam ni me indanya ti Allah farendi bonon de ke be ganin ga baraje ni mane inda to ro yimba awurni o yime kallenga akan ken habani yayi Allah nanti komen nanti ke birenga anime Allah khallini wama bismillah wama himni Allah ta'ala garaken saganni ala rasuli ifarin kamma minhum aywa anna jamundi minhum gilliyam وما أوجفتم أنكم مبامي عليه كين كمال الإسلام عم بام كين كمال الله غرهم بكين الإسلام نوما أنكم مبامي كين كمال من خيل أو تسيا ولا قاتين جميع يعني أمد تنبيه كتا أمد تنبيه كتا يني الله تعالى يصلي رسوله أو إفار سلكني يمين كما أو يمني أجر قانون يسلكني كين كما الله تعالى لا يرني وسوق هم كما كيف أنكم بقين تادي يعني كورندي إسلام أو هايبان أنا هم بيكتا يورونا توغو إدغانا توغو ماغرا كتا نانيم كجيني ميمانيا كيف لكن إسلام أو جدوما كن الله قالني كن تتقدم ما نون ناتبيغا كوني أو ينا كم مغولي كيون ولي باتلمان دي الله فارن كين دي الله فارن بانيا خلين ada gara himbe ni konan kai Allah faren do iddu kono hakada Allah faren ngantanu awalle jama'an na burin komben gaje ngana na himbe kita kibira Allah kalle ko bakadi akute mo tani gaje ngana bismillah adihim bene Allah garaken sagandi ifare mawlamin kamma billi debe dun konunga awa komi wadil qura komi annagam di awa yamba'u komi safra'a komi fadaku al qura urainatu kusuni yahudan de wuni ni madina tatuma di gorien biram be ku de ko hillo on kallenga yakundu aywa sone kata Allah fare wa munda on to de wuni ona golle nya himenda kite angana timbo ona yakundu gaje ma kaya kuma gari ay ko na kun kitunya ko atike su ka honde falillahi kusu awa kusu Allah dangani yani Allah ya marindi di mo be ndum Allah da الرسول علي والله فارن دغني ارو فارن مارن تندون دغني حاشم رمو ارو مطلب رمو كني شافعي مذهبنا امام مالك ما حاشم رمو باني بسم الله علو او يتيم لم دغني مساكين المساكين علو مسكين دغني ابن السبيل علو كل لم دغني كي لا يكون دولة كبرنا ولا نكود من ساودا كوساورا روانغاندي مغنيا بين الاغنياء او هوينا بنن ندوندو مينا منكم انكندي يبل اورا نكي سابودا نندن غاودا ايوا قنيما اما غنيا na kini humba ni na burengo
kundo me na diga nan saga nga kuta kan tari ay kusawra kin man ngari na kuya kalindi bismillah وما atihi bene آتاكم الرسول Allahumma salli ala Muhammad wana digaru ayake himbe nakiti nani gadenge kahir na wure awtani ni saram kawiya na to mu kinni alla farenga bano kinni alla farenga bano kinni amaren tindonga ayo bani yatimin bani miskinu ibn sabil kin akiyindi aken antano aken kallemu shafi madhabin da aken kallemu walle jihadiyyin mun kitun kan muhimmin gollen ani jihadiyyin basa ikunya na asgranga ke maqamati ashe tanawul shafi aken kallemu nyana na islamin pajun dabari ko ho gar islamin pajiya islam intagen do kahirin tagen na kan kabare jinya ga mundi sengi dabari kebirenga himbe ogan tasor no himbe halle lengi ona ken dabar al aham fal aham himbe gam paminda kini kembangya himbe ga khumus maga himbe ga ndey ago tan ni kargo ina alla kalem warna atongo kini kurlemwa kebila ken tan ni karandira o kini men sagini an kunya de khari malik gango ma sori enta kani man koni awtan ni karwai wa himbe dun kon mana girina to ko mo ko himbe ko ni sisa kenta tani kiongo walde jamain na bu ko be ko me ra ko mo be tis kanan ken duro ko to ina kem mo bane yani ho go walle islamin na bu ko be ni anyana jamanin padni ke walladi nunu be nu ga nakite nunu ko serebe ga wi sono anna luena de bu be nu ga nakite awa bitinu be nu ga wono anna luena ken so kapas jamanin na bu ko be ena wono awa serebe ga na karakin dalle magandai akke mu walladi ko jamanin kitaye mu jopine tukuya to nga jaman ni bin suka mada hawa ko wanda himbe maga an kallen bakanu an bira mo bakanu an sara an jara nem bakanu ni an yari mo bakanu ni an pos baka jaman na bun ko be bismillah ya kuno dambang ngene jamanin de gana na jamanin ya holi kanan gonya rawo hakkan go ti anna so agana gimu hakkan go jamanin sillanda wurira islama wondi himbe ga wada sun jamanin ya hoya kan bugu doro gura kulle bugu doro ke bugu doro jamanin ya holi o wa so gono ando jamanin ngemi mo wadi kenan kallenga wal man kenna so wana wutu kullu وما آتاكم الرسول بهم بين آتاكم الرسول أيوة فارسين صلى الله عليه وسلم أغندا كين أغايا فخذوه كبيرين خرافين لغادي ونمانيا وهي قليم هني أيوة أغاتي هولو كنا دي دون كونون قلنا مسكين دو يتيمو سرم مغاكين غري ينقلان دي تي أبانا لكي وطو دي أي الله فارين عنهم بي كنا غاي خراكين يوطو وما هم بين أغرى أكبا بكا كنا كمبيرين أغام پتكين قهني تكيه تاغلي واتقوا الله الله تعالى يعني الله بدا يقود انتم غنيني
akoni aya sauda akoni menike yon ka ke digande pe digal logonte wadi nan kan be digame mi Allah barsa sallam aywa aganda mo be kin agaya Allah batu mo wonde kharaken dabari aganda ka kaba himbe Allah kutayende kharaken to umla aya ke awul ligni logo en kama ya mariyen so aro hatan den so bas Allah farentindi anta sene kharaho yunya na to kinya asrenga anta ni kharaho yu to no maganta kinya buenga kendi aya ke go himbe sarana Allah farenga to na ho nya Allah to na kinya anda to na ho to no Allah to na ken to no tebran ke aya ara dinan pinsu ko homo me dinan pinsu wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ara dinan pinsu ko homo me asu bismillah ke nogondi awa digandi ke nogondi to ke nogondi ka kanu Allah ile ngado Allah yani yanga ngade qoten tu gam ka kana ile bismillah للفقراء أنقلنا كيه كلندونا المهاجرين أوكم أن بغمبهنا الذين باللي يمنا أخرجوا إغرقوني من ديارهم إكانوني إغرقوني إنابروني إيومروني فسونداويا بالله الله تعالى أدي أردوية بالله الله وينصرون إيو الله تعالى ديمنا ورسوله أدي فارن ديمنا وما أنكو تسروا كنتيدي وأن تمتنا في إيمانهم قد كيه كويدي أنكو تكيه نكويا نمبغان كارا ما كان كوندي بوني هو تناهي الله نفاري إلا أن قالوا ربنا الله قد كيه كويدي إلي وقت مدينة دول مغا وجدن سيتنين نغونا ميقودون قتلنا كتسكي مدينة مولي anjamu iri wakati madina ko hanta dorokenta dilla magen ko hay yok men sogono na la no woni mulen sabda urodi an kabugana honsu to kan palle maka honsu honu ni di maka kati bilagar Allah faren kille kiti sallallahu alaihi wasallam inda bugudo makka bolon tange be swati men to gira men gabbe timasiren gabbe kanyo mo jogni kanun di ketuma ikar kensu nan konto nan tampi Mas'ab bin Umar radhiyallahu anhu makka ya amanu ni kotai amemen aga togo kota be do Allah farin bate ko habe ganye asaban mutuni onda rayum kolana anta tankiya onda ra tanga anta yum kolankiya ko tan ndama ade honta kandi ko tan ndama aso haygi honsu godo gumen lemme nyani ay me jagondi honsu nam an hadabar no yam wombo maka sigi hollando Allah pinnaga ken masiba angana ya mo honu dangi kun kalle nan kotanga ila lumen kita dinan tanga ngama ka torondo Allah na kin allati litakunu shuhada ala nas ikunya ne sirun sidan ana walmi mazi hollando Allah na wade Allah kakaiya ay kuni kayin sirni kya to woni dunan balli na kita na to woni
kana dunan balle be dangarawo bismillah الذين an kai yemu gari تبوأوا الدار yemu benu gara isabatindi kan dikingani madina kan والإيمان ado igara annagamu ni awae isabatindi limanan kahundi yani iri domini be limanan kahundi ken ma'mul min lima'ruf min atf al-jumal من قبلهم إيمانا أنت للتبوء الإيمان وكل إيمانا يوي أنكم يدرون غادي إلزم يعني إلزم الدار والإيمان إلزم الدار والإيمان كما يوم بينغرا أو اللازم دي مدينة كان يغرا لمن كقول لازم كن كوي الأنصار مقا بركبي على مهاجر تيغا nanti seren kaba goni ya aw ansar no gati gana kanda newde na sere an kan kini serenga anta newde bismillah ولي من قبلهم ikun kane يحبون من kunni goy madinango way billi gamari iyandi ro Allah faran batte tahana tahilla liye likato ko madinango nya wo yemmen kanno ken yemme gabba ambana ay wakatiya ni kundu فلا يجدون حاجة ما حسيدا وسنيني تصندمني باللهما الله فارنغر كندران كني مهاجرون ويسرون وجنكو او غلي دكوما ايو او سوغان نينا يدو كما مدينكو ايو اس مهاجرون سوغان اي مكما ولو كان بهم خصاصة هارجين داي حاجو تركرنتي غويا حاجو قوتيويا اركي يقال لك تقولون كويا سوغاندي فمن الله تتوني يمبي الله غاندا كين كمان تانغا او نيونكين قطونغانا قطينا كوم مانغو دوزرو كونتيدي تاكغوما يا يانغا سابو مهاجرون اني لانساران كون كاري ماجان كون كانو ندي براكبي اوغرا كبي كو سيزا بني نضر نابرينغاري الله فارنا لانساران كون كري ماجان كون كري na ikufa igara golle be nya bagamba gunda agari yankanda ga kanundi agari kahu aga na burundi na amiri kahu madina kenya muhajirin nari anda yanka himbe ya Allah farenga nanya aabe himbe nya waqiya kemba iwa hunye de iwo kan tagandi iwo golle su ko mo den tagandi an tagandi a su ko mo de golle su hon wotin yimbe ya ko hilli winga mango bani ngalla anawto adugi na kan banga inyon gillu mundu isewe nganya na ko de ay asren i honsu ayel wonda ngi wara ko ni kem pakati me kewute ni nyana tike wa ko dawar de walla faringa golle hana be nyam madina na kada domi litini parce que jamanga ma domi me na me fam kambane antani ta akhi mi waga wa kenda bari Allah faringa na janda kenan wa khinga ay ken nan dara an kanunda an kallamunda dina hosu kam dama kesa ale kiri kufa adi keda anda lunga gada Allah hayga na buro kore be kino sisa nga tagandi ni an kunna ga madina ko aro bagamba hunna kebirenga ago mogobe karundi ago tokko kim mogodi anda lunga gare imme ka nga kinni bagamba ko bane ya yo pakanga kanundi beso iduran kasigandi ni kebirenga o so la hayan nda khirna ka gala ikhir senyo ke ko da Sa'd ibn Ubada alo Sa'd ibn Muaz ko hilali yumankonga aw sura khazraj idan la bare ay atande idurundo menaga harsa ogo kanundi mo be into kunwa ay Israel kendo walla faranti man ata Allah nanyaga
anna madina kum pinna anire mum pinna ke do on takene de madina arud de bentaban اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار الله مدينه كوم بينا انيره مون بينا كيا كونيس يو جوندي ان سوره go madina aro seren tabana iga bugu igodna noko an sore ndo sere kalen tabana Allah faran do na antakene mutlaqan antakene imeti ke sabura Allah faran da na bureki arafil muhajirin lansar no sikki halle amakin seresuya kin Allah gati akaiya iwo islama munda iwadu gonu munda har hadu mandaiya iwo tan subandi kena dangi himbe go kindo kuira asida hunti ho hunti soldado go bay وكم ولي ويؤثرون على أنفسهم كلا وساقنين من كتا صحابة نسوكوا من دم صحابة إجكوا يكم ويا يوان نجامني أوا حاج سوغان ديا أمي يقول يتنان قليا خطر وكم ولي دائما يوكم ولي كاندي يوكم ولي بجيني عبد الله بن عمر adi madina idomi tamise yimme ginne sahaba nyugoy yonkola ati agara ati annari ara kin lemine nga diga kin hulani ya kun lahimu ke dino kuy ken gara ken nari diga kin awa ken ngay lemine ke diga kin hulani ya kun lahimu ke dino kuy ken gara ken nari na kin lemine nga diga kin hulani ya kun lahimu kuy ada kanun nyeri yori aga bugo sere hana be maari adi kini kina khadi ne be suga do hulani lahi ngai dinin ke ya kini kemu ken qari sa ya qari ma o kini kinana hana ke bida kinga ko ni nanti Allah gari ma ngoto mo ke nyande hari yimel lahi ngai yi wosir tan sugandi na kini kinga aw billah kahiya gari kodan wi umar mukhtar Allah anhu arkamun naqati dinari ana jate na robbo tondi kinani kiten no ngum buza Allah farantan Abu Bakar tan agen kan ngena ati diga kini Abi Ubaidah tay Amr bin Jarrah kempalle atanga na kini anna wuccinne nya kompendina hay anna hay ago himbe nyana limne ndadiga agara kinai ati kana gendin na liki kinanga tanna nyam pajuma ati arna qatin soni arna hinna aken sigi atago honne kinno qusu Abu Ubaida ari tumbaren tari ati qusu belire ando ke nyerun diga kin hulaniya diga ke karbo kin hulaniya diga ke tammu kin hulaniya ara subtagandi magawa sunye mana hare ni me dondi asajerne at Umaru atinda kahi wari atanya kamo atara sutagandi siginde yoni na yiran kasen seri amhar gurbani wari jubandi amhar gurbani sawi korenda ati basundani ati nda mesi jakade kam kara akam nati da hamnati hadinari diga kila kan Muaz bin Jabal angana diga angara himbe menya anna menya kana kar ara diga kai ata nari arna qatin soni
aywa ken qara lemnen kiri diga ke kini hulaniya diga ke kini hulaniya diga ke kini hulaniya diga ke kini hulaniya ya gare nga jukuntu muaz ya qillatu muaz adinna atu wallahi hon do yimme maga hokini yimme kenda ni kamunna ati dinara to dinar no hilali araro giran qasen sirai ansi hanse hebre limnen sagi ara ko umar ba an yagali atu wallahi harsa yi mo ke Allah ro tiga tikai alhamdulillah harsa wo kundu Aisha radhiyallahu anhu akara kimenun dabari kwali kana ngasuru mwana ndo himpa ni yalla mi mo gondi maganti mo gondi gunendi gajallanga Allah faran sabu ngalwani taro kundi imenta kutubil maghazi kuren kitabo himbe ngono gajalle mum batte yagarundo jarandanu inda diga himbe kantenga jinni ma saharenni ma indati wo jinki ndiga awto tin taro gutu makanderin kane kibre kellahi dinge anta duna bada jimmi anta duna sa khara ken huru nyugi nenge inda ke ken kay ke motni ay digaro kane ngi taro kanne yoni ken ma lahi mo gosri iwotni inda gilli ken mo godi inda kiye ya wali ken kara inda sagir ni kebe ga ton kiye wali ken kara indari wali ni sukara be nyongi kutine be ga widi iwotin himbe la hinga wal intaruma kanen da kin kenan gajalla kan tara kundi Allah faran sabon menta himenta ki bala ke wati bezgo teri me in kalli kutine be ga na maribu la Allah ra komenti ga himbe andi kenan de ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكان صعب عندكم قبل ستين أنت صرنا كم قنيك هو أنت صرنا وسوق نتيمة هو أنت بولو بسوق تيمة هو أنت صرنا قدي Allah rasul karam ngadi non gonkri na barkan samundi da igara golle be nya Allah wati gene ka barkan musaka Allah ko munda barka sagbala ko hiti sunnay kin hisrin Allah ko ni Allah wati gene barka musaka Allah ko munda Allah wati gene a barkanada ko mun ka barka musaqida sere gan tabarkan samundi surunda kenta Allah yime ko fana la seliminga nema nyanda na barka genda kembi do hobure kendi sunna ni Allah faran bagara mbana ngonkri na barka sakundi da Allah ka to da sisa ta kinga na himbe nya kinya sere la seliminga na khair nyanda abarkan sakunda kendi sunna bismillah والذين يمغق كي يمغين يمبين غري مهاجرين دول لانصارا بلين سوغنا مؤمنا يا انغا كاندتي كو كاندينغا aka kamar ne kaba kontan sare yaquluna tukum wa rabbana ya kama annan qafara ku dangani ado wa kan dangani wa kan be igaro sama dindum denga annam magammunenya o ko sondo munne yemmundangan amanu kunga to munde himbinu go yero himbinu ga dangio himbinu ga worno islam ko ni ma munne lo sondo mendi kata islamia rabbana ya kama innaka anki allah anyani mo intum ganga anyani hinana o ken islam handu wawma allah to kunu ko islam nan to ko duwa nyana allah qafarin oda o akhirunda himbinu ga dangi maga imone lo so no mendi de Allah anyani mo tun kanga anyani hinnana islam ni wono islam dangi do mone be ga widi i qonna mo be ga widi i hasida mo be ga widi i wokkay ndo be gonde saqiya Allah wa kuma tawnya kena ga islam na ko do wona ku mone garande anda mina
Allah rahiminu kamo men ni tiga muhajirun lansar ho kundi kem mone ngankendi ken dimi ngankendi ankenda kemunda andamina ankenda mina antogo anda kan dina kam kebrema ko mina do islami mone magarandi islami danginde ando himbiru go quraywani kama ado himbi ga worni mone nyana hasida on sara hasida on nyana masiba su sara kinya sabun ara sogore burem ko ni kendi mone kinya hasida on sara sidama hasida on nyina ma mone buraga sama amana mone kem pallani angwa ko nem basida ko angara hasida on dabar bane kebrenga aga sabadan so no meni hubure sun tanu anga da kinyana yemme ngara yime be hasidi ndak aga ni duwa nganda na hedi Allah ko munti gana ko mun benu iga wo duwa nyana ena duwa nyam min islaminda angarente akarante hoddanginte horinte awon na hene barajene bismillah ألم ترى يا لانجم ما هنديا وكتيم إيجا نافقا يقولون أن أنت النافقين نافقوا روحاني نافقا كني هوني بوي غوانين نكمن سو minu wa gwa ngata ngina kungatu aw kumen gaben sogono naro munye la kenyo nto honne nganda bunne selan gwa ngata no nganda katabane awrno kumeni an ngora ken kumme ta ko ken karna awra do hoyni yungula na ken sampa aw bakana diga antan ken poy ya to oneti annafu khaw الذين نافقوا هم يرى كوي دبرين اسلام غني ايمن مغايرو اسلام غن كومني غالتي وقتن يو بكر بوتي يوي يورا يهوديان بايا انداتي وقتن يو كوي غوني يو نصارى بايا انداتي وقتن يو كوي غوني يورا هلا كفار بايا هكذا مذبذبين لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء يو الا نكوبني كم غادي وسدي انت كدي الذين نافقوا او انكي انا غادي نافقين himebo o sugo himbe simani aw so ndiga min kiyande ni mi ken ga golle ken no ngoni ken balle Allah ta buje gaben ko ni aw kerna ko no wa minhum kezna ta ko jini ngara surun ndiga min kiyande mi ken na golle ni wali la ko mo jangina anda to kumbani sundari kan kumme ga ti wo kotono ayo ko na ke samba doro ara buguro kenti gande kinyara ko ni ke kono mo arawun ngawuto alladhina nafaqu adiyalla ngem ma hayndi kata yemmunga nafaqun iga nafaqu yaquluna iwotini i akhin dangani i akhin be kunga kafira wa anade gille kitabe dungonuma bani adiri la in kharajtum iwotini wallahi madi indam kumbundi madina mo gabu kapai wala nuti'u ahadan wallahi kunta yimbane badu angunya gumilni abada والله إن غجا موغدا غديما التي يشهد بوسيدني نانتي فدغامي كنا ملكانون يانغارانتا والله بني نظر نبو منافبان دبكا فديا صحابة غني غجايمي منافبان تيدي منا حريني ديما ولا غرني ثم لا ينصرون كم بل يهودي من تدي من دي إذا غارم كتيدا يو غارم يكون هنا إسلام يورا كم بين كل قبر إن تبكى أكان يكمل
Allah ga himbe ko nyene ibu ko ta yahudiya huna ha wani mabu bate bismillah la antum ati man samuda wa basa angul islam ni de shaddu rahabatan angun yang koto kanniya isondo mundi dina har Allah yo kannan ku madina har Allah e an kun po gajante gullo sikiru kumbate yo kannan ku madina har Allah bismillah nan kanu kome dina Allah bi annahu asabu ne kunga suruyani inta family bale famana dakinya لا يقاتلونكم جميعا ati yahudi anun dan kunga jana jami'an kahuma dene إلا في ma gandaina againa de qorunyani محصنة tebu benu tangantengani أو من وراء mina جدر wagayak awa kobi gillum palle بأسهم yahudi anun nagan gajanina kilomina shadidun ken qotenni تحسبهم ngallana ni simmana جميعا isodome وقلوبهم angana ni mesondomunga isankentengeni ذلك ken sabunga yahudi anunga seru yani la yaquluna intahqin aw kemogodi har linga kemogodi anga walli dinan su jama'an buguna gajen islam min jama'a hilla kapa min jama'a majusi min jama'a kretien min jama'a ngandi yahudiya kuren kitem bayde ay ido islam ndo mi gemme hina mi do kahirin hilla kaparun do mi gemme mi do majusi ndo mi gemme ada marma on tar hunda on dalana ngama kem Allah faran ko yido linkin naga aro wakati dantan wo saka kenga ma amanya ina mo debi tanganto worno degundi sogobe ndo kurtu yendo muna ha undo bonondinde an kaman butundi ni wala tumundi yemunga na gullum bonondi bo iro kinga mo gosiri iro ke dabar iro bi pisre halle iro sere bonondini ire na burel do na rakenga ni to agulla rakenga i me jaman sigindem bay ko kutun galle mo men ay ndakunu wasuri qawmu imelu menaka bismillah كمثل الذين المثال المغيم مغمم من قبلهم قريبا حركم مدل مغسر يعني بدر قوتا هلا كفان وهي مغمم مكان كو إذا كن سنبان حقر الله ذاقوا أديكم بايغتني وبال أمرهم هلا غير مغبرنا أن يقاموا إدي جماعة إدي مغسرون دي أن يقاموا كمسك دهويو مغبر اللي أن يكونوا ولهم yang angkat ilmu idangani ken torandeni كمثل الشيطان adi am misalin baiki khari na lahilu mutanta timandi ata ko yemani khari aqam shaytan إذ benye shaytan gatini sirrin dangani kafirau biambe sirrin ganda kafirau shaytan nadi anatin kinya baranai minka gillanginga nge shaytan akhafullah innu kan allai allai bani tawon kam kala oke konni du ko ndamu sauda aru gare sauda ake mucha kan allai dakan allah Allah sallallahu alaihi wasallam adi awa ke insan aw am salamu awatin nasara modi nyugo yani ya gare yugo yankai ya gare ke sahante he tana duwa nyeda awa shaytan magri aw ya gare ngatun tek sura magana awa batana ke dangani mago kapale ma wonya da jene sabuda aran no mutu akanu imma gayagu atla da ya gare ke nonten kare daga shaytan lagari yare ke karanten no kun ko ini yaren sirunga illagarni kata batana ke na yang kandi baki sankasun kama tiwa kandi
shaytan ri asitintenga atanga na sujudin kira ngoheri yana nantlandi asududara aywa kebirenga abarai bana nyintum buka karakahira won keni digamege aho kahumantenga mi balanga tana walangala agileni honni Iblisa akala ngini yaareni kibira karanya ka tugunu kamo wandi yugo ado wandi yaaren koni Iblisa nasikandinga de ya serena heden sunya amba ne wandi yaare aga ma warno kubane heden sunya amba ne wandi yaare aga ma warno kubane lo mahoutu maro hinen tawayde ngiro gon gam mawto anga maro ndaw kengade na ay wala me heden sunya ar suko e tanzum haramiya anda bane heden sunya ma kata ya heden sunya kisi suwali anye nga masiban suwali بسم الله وكان عاقبتهما عبد كبر إبليس عدل كبير فسقين دي إهل لغرنيا أنهما إهل تجدين ويمبني إهل ما يدوما فيها يمبني وذلك أتي يمبني كيان كافر نسو تغارنا إبليس بنيان كمبان كاهراهما أين ولا كمين كان aganda waran kani bani abakan qorongu de kini magasigan nan karari hobure agli Iblisa yai angana ya bani angun nimsi tubi de ma durum taawon de bismillah ya ayyuha yumbe kungatumandi angun nan kan wallahi inyongim paindima hoy qaddamati agara kem pokandda kumbani damani attaqullah ibrenga qarkan Allah taala ingana nantum ta'malun aw kungulli kome angara himbe wala kumbani kaya to kem paindi kini wayunde ne kumbani koy lagara ولتنظر نفس ما قدمت لغد يمكن أن تقع هيني ندم مني ورنكم مني كان المراقبة كن مقام نواي ورنا أنا سوي لك كرينجرا منيا لا غرانغولي أنغوانيا أنغو سيمي المغوي أندونا نغولي ندا كيانيا أسوري مغا ندا كيانيا أما سوري مغا كوين نغوندي قصون نغوندي أغني جاغونداني أما إبانترين دبارني nda kya kita kaso kedi kya ni mangi hokite ho makite manni kan sabu ho makite anga sabu mun ke kasuran tanya na bada manin sawara kaso ho makite anga sabu mun anga tu on ken gaben da warno kaso gere manna gaben kita Allah hay gara kini nya me kan da to ay banteri na Allah gara ibanteri to da warni ndam mani wali ndu kan lagara yille karaye ngida mando maniya abu Allah sununi anni ka mo me anna tubi nda me nyana nimi sari ndara te wara ko mani ma me nya garde anda mando maniya khairiya anni ka mo me alhamdulillah wa Allah tigana Allah be gara kinni ningera ko mbani andu ko dal na me ngabenya ko me gande ke mo ya kalle ngane ke na awagi nan sim angkura anya Allah kanang angkarande malikan asran singkinanga am palle sirenni ankane sirenni evanteri maganya duna bimbani ni ananya naswai bismillah wala takunu ya sede angkunna maya ko yemmu momme igam ara Allah batu en tokononga sahum anfusahum kebirenga Allah kadi mundi duya bangana Allah batu en tokono Allah wa mun nan duya ngani Allah batu nani Allah wan simman nan duya angana simandui kebirenga hisro angandu kontre ngali na mere ngari na nyankay ngari
kinno qubani am alla katay ngalli na senna mo ngari na wurun ta mo ngari ngar alla baten to no bane kibra mo mo ngani mi ana mo ngani mi anta khair sawna ndura de alla batte anna hatay dunadi kimin alla o ibatanan simmandi ni dura bismillah ulaika wa bi'lam wa alla batiyna kunti kunna tonni dinam bakam kahiri gandai fasikin dikem pakai ni kahiri islami gandai kebira makinni kindi uroimi islami kutana to wonni fasik bismillah la yastawi ashabun nar allati imbedun gonun tajrul limaunde arjanna dungonun arjanna dungonun kunti di kunna taqidan arjanna kini bismillah law anzalna adi aganni wa nake qur'an yanqanni ala jabalin ide kamma ke qur'an ke qur'an allah ro ya mari ono halle hay on gollinya himbe na hantengani aro kaba umma mungu umma dagaran qara umma junubun tawu de qur'ana khairi mato magara koyoya no famundari bone mato ke qur'ana magara koyoya no famundari ibra ke qur'ana agam payni nan suro nan tagasi nan suro nan yamari ayamari yenga nan pati hatan hinuma ko ma to ko makinga suro la adamare makinya de aganni ngala ke qur'ana yanqanni ala jabalin ay wagidiya ra'aytahu na hakrin kine kon ko adamare mu wallahi mangara gengide wari khashi'an anyi nyana kannane mutasaddian manya magabo bo min khashyati Allah kalle maga atilga la wa adamare min bayde hada hakrin nganga sunna nganga ke qur'ana adu fun sumbana maga aman karundi aman sagani ati ko ay talimi o bi bangani ni yamundangani awo sinukum ay tafakkaruna ina taqasi ina tunanti qur'ana qorenni ngembe len almar min hakare ngayunga ani gidem bo gono kembere an kawani kahana bogo an kawani maga yang kan an kawani kanundi huwa allah kebringa ke qur'ana yang kandana wa lamin qindana kinya ton allah alladhi Allah kebe tongo badi tunganda maganda Allah akenya ni mugonde tuananga aduhi bangande akenya maangudunni hinna illo gonde kamanga adu hinna kare-karende akenya togonna Allah ayani kamanenga tongo badi tunganda maganda akenya ayani hon sumarandananga ayani tunka sennenga ayani kisiyen tunkanga bakan nagasiyen suya almu'minu ayani tungundindananga i harunga ana mu'jan kiniya iwalinunga ana karaman kiniya ayani yingananga aw yingi honsu kama honsu al-aziz ayani nindananga ayani naqindananga ayani dundarenga subhanallah sennahu alla dangani bakaho magandini igaw ken billaka bayn huwa akinya ton Allah ayani honsu tagandananga ayani aywa tagan huwa ay al khaliq ayani tagandindananga ayani joppandananga ayani natalindananga togon mu alla dangani al husna kun siru ngani يسبحما hosu oswan lan kon nyana alla dangani kenga kamunni ado hosu kenga munni Allah taala ayani nindananga ayani gum nindananga amna gohay sifatul af'al kun suwadi sifatul jalal sifatul kamal ara kunya ko da kai huwa Allah subhanallah huwa Allah هو الله لا اله الا الله عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم كل صفات الجمال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كن صفاته
الجلال الخالق البارئ المصور ونصفات الأفعال يلا كمين أن يكون الله صفات الجلال صفات الكمال الله كناتك وصفات الأفعال أنت كناتك بسم الله سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها سورة يا غارين موري بغانتين سورة أطوين كلثوم بنت عقبة بن أبي مطيب عبد الرحمن بن عوف كاغمين يعني إبراهيم بن عبد الرحمن كيم مايالي بسم الله يا أيها يا يمو بين قوة وني لا تتخذوا عدوي جاسي كمان جعل قنون تيجي عدوكم أدم كوني مسلم قنون تيجي من جنب ساني تلقون أغاو قنوين أغاو سنيني إليهم كتيا بمودة قنوين كتينا كما كندبري وقد كفروا مكانكو كيكوتا أولو كوني kan garin ka tuko da sahaba no madin arna dungi ma man sawda adin makkan gon kafirawo ti honga himbe gari aga min al haqqi billi tunga salama undo qur'ana iti tungi idaga ila honsu ya tungi يخرجون الرسول iwo farsen nembondi ni makka adan kunyi minu أن تؤمنوا man sawda ko tanahe tankun tongondi بالله ta Allah baniya Allah be gana kamanga كنتم kebirenga an kungandani aga buwa aga kanundi na lim madina jihad nya sabuda في سبيل galla killenni ابتغاء مرضات inda aga nge dunga mundi nya dangani تسرون an kungotla na gundonde nya kata makkan kunga te kanuyenga وأنا ya Allah taala kebirenga ke jabun kanudeni fala tattakhidhum awliya ginda aga nge kona sabuda kama makka kahirunya am nyengi qadi an kunna gundo ndi katiya wa ana ya Allah taala alam ma yeni hon to ananga agara ke mugondi hon to ananninga agara ke bangandi ومن يفعله yemme be nda gundo ngolli kata kahiringa an kun islaminu di قد ضل ken kamane samu سواء killen السبيل naganinga de anda killen futade إن يسخفوكم an kun tatu na dimma kan kun anda kun kita يكونوا أعداء inanya konni aga dangani يبسطوا indaga kita aidiyahum iwi kitum bambana kata kallenga وألسنتهم iwi nenum bambana diga murenga ga dangani naga ma kutum bondi naga lebu angu dagentu وودوا makan gonda nata hara gan kafiraunu لن تنفعكم anga أرهابكم rinda ni sumpunya de katin dugina no allati islamino aga sumpun daga nahana ولا aga re أولادكم mun daga يوم nahana القيامة langara kota ngani langara kota an sumpun de kahiriya alle mende kahiri anda harbani sornanda يفصل بينكم Allah kutundi ni aga da aga sumpu kahirin do menaga an kunna wari arjanna ikunna wari imbendi والله Allah taala بصير do Quran danen ne بما tuhunga تعملون abu kingollini wa hakala ne kuma wadi Allah wa sallam wati yo awatun ya yagaren wa le madina atonti sarat Allah farenta da sarat an bagan no wa na islamiya wal maqam woni ati ay ngema bagan na won bi islamiya Allah farenta ke anya kamo kendi ata ga mo be an kunya nin dun konunga aga ko mo horon teninga kebirenga kenan kunya yiwe badri
kaman wun liga badri i kari awa tambiye ni liga likatan ko madina ganin ko aganin beto hata Allah baren da daga ni sarat maka ya amarun na gamma wahidi basani kata sugina ani kata sugina ati maka ya ambanu ati gilli badri gadegen do lengina Allah fare maka malu so badri gadenge akoto tanyere kanange togadi tanyere kanangere angulo legene kamo adebini anu mulkun suwara ngale sunu anu mulkun hagare sa ha bukyan tan wase zago alli gande murunde se de ya do jom saka anu mulkun ane hora ko mahmud makka ke kota inda sale maati gille badri kanye nganya makka malu ngero sugi be anta kontoni bi ngana mari konni anga tan sugi sabu sire ana mari konni amma gole ya ikara irige ewu enna mari konni anga tan jamu so o garin to awa tikani ngarre anda fanda bismillah o woni abdul muttalib sohre madina Allah farin di kirini ka homme ati o ko mo horontinyen kuresh ko mo horontinyen kibira o suna ku ona heto hata wa amma di tangay ni wona hokina go sete himbe ila na kemmo woni o woni abdul muttalib meya ila ku na heto hata na sete honkine kuna Allah farin baka ko ki yare ka hirni ya ngare kira kan bogon tanyi ay honso kuna Allah farin ahay gara kitai jondi ke nan tambinan konto nan likata Allah farin karinku anda kenya na koy aga wanku lengi anda kenya na koy aga mati lengi ngerin sabon gidan de keta an himbe ko namu go au che amabuti dura au che Allah farin chama buti dura au che aju kunige islam nan gona kenya sai Allah farin chama buti dura abutun Allah ya an ana Allah ko qosem bonondi wa saka an tagge mai jani ne ko ko demba nga Allah qosem ko ni ay Allah farin chama buti dura au che ari qabla nyamari ira ku na heto hata na sit hongine agara turni halle anya islami ya ngarewa agati ayi amati salli amati sumu amata ngama islami an tagi nganda ana tona bonnu kitabe goore islam on ka hawtu yem pidi lo islam on de islam on ka hawtu na sebe lu gati himbe ga so mo gara bonondi dadu ne ke ta islam on ka hawtu be ga suro mo gara mo gara ken bonondi islam on gara ka hawtu awtu ne ke asabu كم باي لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين على كام تقول نقولناكم هم اللي قاعدين موجرا هو سون تيمبونو دي كبيرة كم قاتين كاسو الإسلام أو تيرا كم بالك يا غرا كوني يقولون حكمون دسيساو أنا ما يسلم وان كلي ولا ما يسلم وان تانكم بالله كم إسلام أي بوندين أبو سنتي تامير ده نتاتو كنا عبسا ki yagari ya bugunte ki yagari mbane sahaba ni wono sahaba qore arabata kan saha na kin saha agini yagari ki sahaba ko tonte hatib bun baltaat ati yagari kida mo dinaru tamikin nan ado qoha ango ke bata kin makkan ko malika nyanga jibril na wala farna adi Allah fare
yagare ako sirunda sisa indiga kenno ko hulani iwo yagare ni wo nyini no batari ngama ila batari gire iwo game adu Allah fare li dome ari yille makka ari yille madina do Allah fare batte yamanin kinyan nan kaso nga garin makka bani asadi ar kunya na burha bani zubair ibn awam kan ko ali ibn abi talib Allah fare ni kiyaqi ndo zubair adu miqdar ati qadgar rawd khakh anda kingino aro madina na kilon tam do hilloyan awo yagare ni no batare ni wa ma malikan den kabar tay khara batare ligay ali odiga o kona sinu murundi o kingine bane koran yagare ko odi yagare awa odi himbe ga ma buni atar banduma ogura ngenda ke boynya na koy wonda me futunde himbe gara kono gura ay kenta ko new alla na ko kenta basindadi angani ya gara ko ni wo anga ma bundi o wanyira mun bakka kenda ni ora baga baga na husunya bara o to wa kallati kharin karantin baga o wanyira mun bakka arabu to ran kare wena ki oro batare ni Allah faringa madina ora ni himbe ga wano gondi Allah faringa ra khara agri hatu ya buni abi tal awra kata aramaka to sunu gon ja taw kinne kunga kebare be ga wali Allah farin pinu won yana di Allah farin da tare ata hatu aywa ati kagani mani ati Allah bare ma khorotinda atanga tungen sirai ngehdi makange ngene sererin dia awa ansaru beno kutu sugo yere isru ngonu muy halleno ngara jaten ta gondi kenganti maga nganda to ko kemme nyana kenna hasinda nya kumono lendu nanono ini hakara to gondi ina kentinda ndanya kenya sabra de Allah bare kemballe manya kafira ko sabura mayre tegi maduwe ti kafira ko basangi watu ngara ngi pataga har bani so ngara himbe kira ken har bani so nadi ngatu igama to ndange mbate Allah wandi mani kama ko mi kinganya tahana tahila tasika mobe at least en Allah faranti ara to ngode omarote Allah bare ara tongo signa yo golan kutu muna hagiye ara man tongo signa yo golan kutu Allah fare ngol mahinde ko ati umaro angen datu hatibu ani badri anta kentu ati ngatu ati Allah mati badri dun konunda kharaga sagonya nya haga ma akala hinun dabara Allah mati badru dun gonda umaru kharaga sagonya nya haga ma atara kenko aywa kibra nya nakamo agar himbe ko to yende nonge he mukinin ara nge bata kan tar bana suru agar himbe ko imanya kahiri intanya na kahiri madu de kahira ko adigan kan deke arigan digenya de wa badru dun genya kana de kibla Allah ayan kuriti ayga ikora mo be kibra ngati man na awo go kinyana man sabda hindiga kem mo woni maka wasa koda Allah faare sallallahu alaihi wasallam aran atina besu tokono ma ganda surno ati ke yagare takawa da hasa parce que aga sagiri ni khari asage bone nga khadi yagar bad Allah faare ngara suru na ati bego
hara an ni nyal kawa ko hamure kari kari hiyar ta kawari ako tan imawari hinga yagara sigi na nyagara sigi wajibi adiga tubi bal makka karakota soronati Allah fayen dibensu ila su to akun soronati har igandi wal alga ko hamure ni kari yar ta kawari be ku soronati asuni batandigan ko nani iraqe suni ke ara wun kita mo gosri anya islam sire alla gari fatini ma asena warke yen ba wun kita da Allah faran tuna ne gari bille kita bata gani himbiyati Allah faran murni kata gai kurebe ga wa maga aw komi bite gabo indi aw komi ngame gabo yindi akunati Allah hari ba ne ganda diga Allah wo agaroni sagondi kille makki ida ke jamaya awango himbe ko nagara Allah wa de mona de yo kani batana yo angana diga mi hay aywa kinyani ne ganda yi no sire gongo ne na kade ne Allah farin kuren jaman pakinya ko agawo mo akka kunati Allah hari ke bane ga nasare ke da ma Allah gari de ma kibe ago himbe yana karkinya de Allah wadi yana man yana to ngonen balle bo kana bata ki una sarina Allah farin jukum bai ha suron da ngonen de karkiya asrene de bisul karin cire una sahaban jukum bai kini kahiri yagarmi comme horon denyen aduna ti kallenga ngai gati o wamira mun bakar amadu mitike aba ko wana kam wolengi yagaren su duro ngoter ke yagare kahiri comme horon denyen ati qarin kari har banan dimma gunne ne serenta no yimi anga ma bugundi o wamira mun bakar ja yagare nyami buye yagare na ko nan karan to amadu meken jugun bono de jugun bono de o tabe jugun ko ya yagare nyani kahiri nyani ko mo horon de nyani an adunga ti kalle nga anga ma bugundi ke ta ko ni wanyira mun bakar arabun nakin yagare su duro mo terne hora ko he kille me islam ko ya yen duro ma treba na mani me o gala on tayari e mani mo ndana yugo o ga bu nden dia himbe mo de go yunga iga mun na kengari iga nya ken sawara he mo sella ko amani me anya na kamo kyo qur'an gamma angana hayaru sikina ngatiga ndey domi yaru nyumane he koni ha kusu nyumane ke koni himbe restaurant ngandey angani ni kempolo yugo ngitara himbe ga yissa ko ngira mun londi ni di I duro ngo terne kim anta ya wa mo ndana mo ke mun la yare an sutur nani mi ala hina Allah ga timma kanya an boni yana ni aga ti ho honya an ma khair nadi dunadi hina la gara kale kibla Allah ga ti umma kahirun tinto lemma umma gundo kida umma ga nyo kanai kibla aho wala kille Allah da tini ma kanya kundunga magaranga ra kille nangaju bismillah قد كانت إسوة abati aywanya aynya an kun salamin dangani kingani nyaga mo srenga ala haba ibrahim gollinda o adigami karakimu akana anya ko ne kinya se
الذين ado yemmundi ma o ko nga kaw ibrahim ay tungundalunga ati birenyani ibrahim no tungundi yemmu kuni isre kafirununda iti oku bari gilla khanaquma o bari hunga alo kembatunu gilla allah tanai كفرنا وكافرا تنكندا بورنونا كنا أمباني وكنا عندي أدم كنا عندي أرو كنا وقدي بدا حتى للغاية أقيم بين كمري ما عند تمني الله تعالى وحده الله بانبه كبرنا أن يكون كديكامي ياسيري ما كان كنا كمبوندي ناقة جا هو تناه تاعت الله باني an kun natlaqar na bataga sa kata kuma kebira anya ngabana kyasere allati an sumpunta na hana alle munta na hana na nyaga ndadina bane lagara awan tara do kille bane de ibrahim ada yakundo akhwana kuna kya dabari illa qawla ibrahim wa tanamanya ma ibrahim kuniti ihaba dangani mingara kabari gesumunya andangani kibringa kama kimme sere ampa baga kahira gondi maati allah nya hama ampa wa kahirin ka maati allah nya hama ma kimme nya kini buni murina kama kimme sere bismillah وما أملك لك إبراهيم أتي هذا إنكنت هو مرنان دعني للي الله ينعم قدين هربان أنغنا كراكاهريا talle meningi ibrahim en harbani sonnanda adu kena kam bangade ibrahim an binyum pawa ebra kengari hawa kahirin gongo angana kara kahirin harbani sonnanda kibra kahira umbureni de e kore mena ibrahim baka jonguren islam harbani sonna kahirna lagra harbani bismillah ربنا eti o kama توكلنا odo hinum besinni وأنبنا ربنا يا كما عليك توكلنا odo hinum besindan kamma usari katang allai lagari nokku katang allai ken ibrahim sehinga odo himbini go kapai gato bari kahira uma kebrenga honna kahirun yamma iti allah odo hinum besindan qaritono inda digay worni ay o sagani kata allah o sagani kata ay بسم الله ربنا جقريا وكما لا تجعلنا وانياغن أنم مامو لا تجعلنا فتنة وانياغن أنم ونيا جربي يمون دغني كونغا كافراو أنم قبر او دغني يا وكما أنك الله أنك سيديا نندانا الحكيم أنياني جمون نندانا ما ونيا فتنة كافرون ورادن غبتنا ما كاهرون نيا ودا فتنة mekke ibrahima wa konni nabila musa wa kon tadanta onya ida fitina ke ngureni maniya inda katoya ni sagon kitodi ke birenga inta har kanna anke nga gar honne wotini o kallem biton ke birenga iro mbala un sabun kite manidi ke katoyi ken ijaran to o ganda sembe sabun makitodi woti khalle ke awini gam pasude kebrenga inta jarabini nya kahri to ya do ko welke bismillah قد كان أسود abati nya gainya an gundangani ya allah farin matunu ibrahim aro to gundanunni حسنة keni nya ay srenga kenya ay wo yemmen dangani kenganya aga kanna allai aga kanna kotanga kengani kota lagarenga ومن يتولى ومن يممي يتولى أغا وبيسك فينا إن الله أنا تو الله تعالى أتيجي أياني كارين تونغنا أياني تيجا تونغنا الله كتير مغايا أنا تينتا ولا أما هو بنود الله يقول الله يمغني عندا نيو أيمغني أما نيو أيمغني بسم الله عسى الله أوصينا الله تعالى أن يجعل مودة أنا قد يقوريا أنكم مدينة غندي أريم غندي أغركم قولي قل لما كنكم أسيو الله دا لنجي كيتين نكي nga awsin Allah worni hike illa
me qawi be galla ga Allah ta ana ken to kono aga na to kono Allah da Allah wurunti qani akanya ken mo godi والله أجل الله تعالى لا ليان أراد كم ولي قدير كيف قدرنا كن مهالي مكان كم ومغوي كاهر أغني كندو أو الله فارني صابون نتلنا نيا أو قناع قدير قدير لا ليان أروه سنا أخنا كم ولي سينو ناتي سينو كراني سينو تومي سينو نيري سينو سيجي الله فارنا مكاريا asuna islamia gira bote be wara ila timmandi ina ganan sidi Allah da isigi Allah da Allah ga diga min ko awnya de awsini kyorninya Allah ga ta awsini woni ke morni kenya de ni lengi kharakenya nga awsini ga semu Allah da worni ke dabari ara dabari بسم الله لا ينهاكم الله الله ما كبا عن الذين بقيم ممكن اللي معنا لم يقاتلوا ما كجدي الله الإسلام عندهم عنده كاهر ما كوا هربان دي أي أنترو كاهر نبينو كمان جا في الدين أو الدين دي أنترو كنا عنده كم وتاونا جميعنا أدنى رغبتي يمغو أنا يكوندو أمغا يكوندو بشرط أغان تكتني عندنا كين جمالي ما هو غانتان دينا قصبونين كم تباسي ودم يخرجكم كن كائرون كما غبوني أكانوني تبروهم أما كبار تي أغان سروكوندا أما كين كبار وتقسطوا أما كبار أغان تلمو إليه أيوة كتاكونا نلادرا ونياغادو كندو مينا أما كبار كين إن الله تعالى يحب أو تلمو المقسطين تون قانون دي كونسودي إنما ينهاكم الله أنما الله وعكبنا بكى كاهر من يهي اللي مغمى إذا أغجا أو دينني إذا غبوني أغدي أغاكانني إذا مي ديما أغبوني كما أو أغاكبنا أغن بيسكوني أغركوني ندونان فيها دومي أغركوني أغاكانوني أغاكبكني ومن أتي جمبي عند بيسكون كافرين يا كون كمان ما يتيجي يريدو تورو يا أيها بسم الله يا أيها مركبي الله سبحانه وتعالى يا مري أم كتيا كبرنا magataxu me kamma on giri kanu ye sabura o dina na magari bono kebirenga yagille maxun xa ibrahima kiñeni me kanu ye sabunga de wo kebirenga ku ayanuriya na hijiran dabari ke wakati an ga naya islamiya mangari allah farin tate madina mo kebira yagele ma wona xamo kem bakatinga kebrenga aw ken kitem bangandin daru me ura subu be koni Allah farnu makkan ko ngara siti awa hudaybiya wakatinga asha tin woni makkan ke be gandari madina Allah farina saga katiya kem bakatinga yare ni wori atoni sabi'atu wal masubay'atu ya garin aslamin kinyani ari abu makka agari akinari atwa safi ibn rahibi ولد مسافر مخزومي كنيجي كاهرين ادم محمد لي اني يقين كنينا فانت شرطت ذلك اوان شرطين دي انزل الله هذه الايه كبرنا ايه نكو يانغا كبرنا تونيني او شرطين دي مي يارن يو دبا yugo 15 bentini nya sabuni yu hana be gari igar da bate so hilara banen kari banen nguru ken diga taw bulla kany do be kede ken yagare ke sabura tadakhala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ri takaro ken kabare
ayinli nanti yagare nganari baka makka tiri tubi kibra aramogo nyugo koni ti kenan dabari kingana sabati amogo ngutuni keni himbe ne anya kunu ayanu timani yagare ngandari tiri tubi intan kuna kuna kanin maniya kuna ta Allah kamar ganta Allah bai halle mabu makana liyere maganta salama un qaruye kina konna umpe yo wonta yere kingalin da kin kana he kanyi kuna kanna kuna ta Allah kamar ganta ma Allah bai halle mabu makana liyere maganta salama un qaruye marin kina konna ko sabura mari debe ga ti yo ñu wore ñaabu dem do kembate kenyi kuna kanne ayen da ke ko himbe nda katta kunana kiblen ara kitu be do ngena awon kenya ko wala kenta do nan di himbe ndari kiblen angini aywa yarun ko ni takenga ribane alla di takelladi kunnan kuna kata kuna ma akini de بسم الله يا يمو بين كونغا توني إذا جاءكم جلي توندا يارون غنداري أغيا مهاجرات بغم بغنا تون دي تمانيا تيني نونغا فامتحنوهن الله يلقى هالي يمين غنداري سينو كتا من وندي قريب ربغا تكونا دينا الله أغنى الله تعالى Allah tuwatu ini tihi liman gawon Allah watu de ga puru an kunna to himbe gani kare kunandi fa in alimtumuhu agandi kunandi aganda tu dangana ko maga nanti tongunda nu nyeni inda kata kunati kuna kanneke ya kama kunyaru sagani kata kahrinuma islami yarum maya iga diga kafiri yugundangani kahiri yugunyimme maya iga wodigana ay islami yarunda atuhum ma kibira maninya kini yugon berri ya kendi na burende wa ati ay kara kahiri yugun ko honga igara kenna faga khari tirni anna da batte manimi anda hutampo manimi ana kona kada ana gurem bunya kini Allah ti yaren koni ga kunatin islamiya an konna go he yugo lume he kebrenga Allah ti gore nyan kinanga an gore kebrenga ti yarna mali aw kedba wala junaha adi junubun ta alaykum an quslamihim kama ana ku yagaru yagi bila kebe anda yaro ko ibu tambonga bila kebe nda lay danya ne ngana timme bil angu islami ngu yimira wa ya ni kembi basia nka ani hutambo gni yare nandi kebe nga anki ran hutambo mbundi islam undang hutambo sagandi kebe nga lay danya ne islami nguna ngutukunu anda hukini aide ya unta sorno hutambo palle lay danya na nyimi ara wa ya ni ngawo hutambo gni ولا تمسكوا يا غريم بانغي براكي بي اغا كنا او علاتنا او كينم بوتامبون كيني كين كوتا هونتا سيرم قد ايوا الله فارنا هيرين بوتامبون ساغاي لاي دانغاني مي عمر بن الخطاب يانا كي ياريوت la kutampon kini akinya nawut kiare ni me woni bismillah wala tumsiku andi jaase dan kunna ma tigidinni yasamil kawafir ti kafirun tangayenga yani islamahu ada kahirahu ya utangai kutu kamar tigi akinyimi hore mani ande gamne awa yaren nganda yire tigi
yiretegi mo yagun kutunu yagarenga yiretegi bane kibire ngani ke mo islami yagare bi qaganda buwa hinni hilai kahiri yagare be gandari ken kitena islami yagare be ndanya kahiri ngana diga makaka ken ngana nyana wati no yaro nyori ngurnu nallo kahira gondi yoda makka bo ken ngandanya kibire anku islami yugo aywa kebile nga yahu tanga en taga ngaro mena ka karbe sedenga yiri tigi bani anya umbor digamu yugo golli yugo islami ngara ko mangara nya anya kahiriya anya yugo anya yagari yugo ndai yakubi ga ma asu yakungiri yare ndai anya kuti baka islami yugo ولا تمسكوا بإصام الكوافر أو قري كاهر دبنا كري جميع ما كتنينا مانا جاجعني دبن كري لمن دو يعرض لي كبيران كاهر يعرض بينو كده ندكي يغنتني كي يغنتمي أي أسوان بان شغل لوتني وهدم السبب النكاح منا براو ada يعون برجع التي ولا تمسكوا بأصحاب الكوافر دبنغا كاري يارو غاري باني كي يغنتني اكينا نكي اكينا هتيكي اكينا كراو اكينا ريغيو ادي كينا ريغيو اكينا غارندينا ماكتيو اغار ريغي كيتر باني اغان ياو بي ياو كيغري اوكي ديغام باني فقه هندي او كيتر غبر سين مسلم وكين كيترتي أو يرتجين كيتيلتي يونا يدي يارينا ما يونا كتي أنا سايني كون كرومين غاما تجمع بقى أو كيتي هنا غيرندي عندك يا تهون كرومبادي هذه دي ساغندي أي ساغندي ماذا بين يقولي الإسلام أو باني إساغي haragande idan nogoni do sage tille magi asumi wati bane anyonde yarenga tubi yuanga bara tubi ni yamuna giri yuanga tubi idan nogoni ko sage ne mayigon tubi yarum bara tubi ni yawongiri yarenga tubi idan nogoni andalu mo yugonda worni akili kurumbantano atau hindi kurumbantano dungo kurumbantano hindi kurumbantano kanya idang kon nokondi ko ontadi idang nati mogoni kebirenga munde kurumba dungo kurumba ko tampo kurumba bismillah واسألوا ما كبرين أنكم سلامين غنم مكانكم أو أغني نياغهم آخر لكن نفقا أغير ربي غندب مدينة نندقى كتيا كبرين إغا يرتغي يوم كتي كبرين خاتم مكا كاهرون دا إقانا أغا هتنبون كنا غي أنيمي وليسألوا ما إقانا هون ترندنيا أغا لكن نفقا أغني قلن كنيا ذلكم ati agadan ke yarun kibarin di himben na kahiri ma himben na islamiya kiyan Allah ke dinga Allah ga waki jini ado me na andini Allah taala agenni tuwananga ayani gemundindananga fa in fatakum shay'un na ke wadi ni ke wadi kite bangin sun bana di don ka kem pallesa o ke qarna anta golinde akitengri ken ka kite wono islami yarin na yere tegi e nan tawi sagondi ayide islami yugondo yarin su kite nan ban
bito sikkan kinanga anga maya islami ken nogondi iwan kalli nime akenni bani kahriyar be kanda islamin tanga keta ike tubi aywa wa munduna kina maga an tubi aganda tubi yawuna toge mogondi agama tubi yagumo gilli idanga na timme nani kine mari awa kenni yagum pinye medenga nanti ona hutampong kinai ay ken tari kharbe o kem ngadle yire tini yemme anta sabatina kama bido sikan kinanga kahirin ga gandari tubi honda sage na kinai anya khengoni higa wanda kata idam laga timme tubi angana tubi ana to ga yawo kolle on kem mo yadi kinya wakati ni wakiti aw wakatin dangi bismillah فإن فاتكم شيء أتي هوندا إسلامي فاتي من الزواج إلا غيقونا من الكفار أتي كتكافرين أغندا كورينيا قنيمان كتا فآتوا الذين كبرين قريم منكو ذهبت أزواج إيقون غدقا كافرين دي مثل ما قريقهم ميا لكن نفغا إيقونا كبرين قريقا آني ديماتكي همينو يقونا نورو نندقا مكة ننيا كاهريا ota ganti kahirun da qarahu tampon kini Allah gana do kuna go wala wanya nga kahirun wuri kenya yo kebre nga qaraha to gundi anda kurinya anda kaniman kita islamin be yakunga diga wuruna diga ya kahiringa qarahu kini ya igo ya gini mo be kharakin kini ya kendo kanima be go tagandini na ittaqillo gendi arkin dabal ke wati ke xana yi dabar ni ko modi minu yakunga wuru kurenga na yahoga nakite yi hokin ni kuma himbe gara wi yani kendo kanimango tagani ni qallenkini ya arke me gambana ke suni kem pagatin kite isa kenda di kanimango tagani ni na nyoro ngi ya kemru ken durantadi ngi ya ken durantadi parce que anya kenga nya kahiya josi kangini anda sage yagungi mondi agama sage aw kala bismillah wattaqullaha kama Allah ta'ala alla yani kamalina an kun suntum la nabi diga Allah يا أيها النبي antiya annabi mege إذا جاءك lille tunda yarun gandaranga igawa qawalle ma Allah arjannanga على أن kebrenga inan qawalle ma ku kamandini لا يشركنا nanti شيئا hunne hillaka billahi Allah ta'ala ولا nanti يسرقنا inta hayni nanti inta jene nanti inta karindini iremunga ولا ياتينا nanti intarni ti garenga igo garbe kudu idumme nagane ado aywa itan nagunga ولا يعصينك nanti intanke mawlame kudana awa husri فبايعهن angana ke kidalla fare inda dungi kibira andi na komen city akoti yare ngana katake dabarni kibira ngati arjanna anda karaworno واستغفر kibira anna qabari ke sumunniya idangani wastaghfir lahunna Allah anna Allah qabari ke sumunni idangani إن الله Allah nyadi maga Allah fare ngana qabari ke sumunni nya komeda Allah ya hinamaga Allah Ta'ala ghafurun ghafuranangin رحيم wahinnanangin aw kemodi islam yaru mandaranga tiro islam agondi worno islam agondi kebirenga kiani yuqbal limma sartina ido Allah qobe acha tempaydi ayyan yang kasabunya ni ya garlo yugo sumbana makka ga wa Allah farenga makariga ado kenna salama on gabel yugo gabello ya ren gabello Allah farenga mi lengi makka yugo be go kapay kuri nyanga na nyime aw wuru tanu kuri go baka ado kunya kungono ire mungono ke digambani yankoni suda ayen yang kasabun gonni kiyani
Allah faringa tla yugum ba ya andinga wakati kebe yarun kahana kalli arakin ya rasigi digan kannu tumiyani ama ko yamarinde parce que kabande mo yamar yella zimini maga kenya awur na ko manga kenya maga kenya anna kenya maga kenya anna kenya maga hillakahi kindi Allah bani na maga hay qura maga jene yariya maga lemun kare lemun brandiya maga garen kutu atonya ko maga Allah faren kuta Allah faren batwa to kiyani kabande ngana ko bani yamar ni ngando wandi nanta su kabande yamar nenta ni ay kinni afa mo obri wati bay an yen islam wonni na hoywo kini an hoywo rigal kenan to wondi arjanna ar Allah dumaye kenna musu der yaarun ka homi hindu abu sufyan yagare ayani annagamni yaarun kana ngenga komi akina gari mun kana ngenga mo be ke hindi ara hon sunya Allah farenga ara hon sunya kanne ma asa wunya badri amage abu sufyan ya makasiyande Allah rawde Allah gadi awsini Allah wurunti qaninga aro menawa ala qurati mani qadir Allah la ne ki yare bone suga nyadi anya ami hosuru tamia Allah farin de kare kamun nagati adu halle yare awdi ga kan hukinya niya aga kiye nanti aywa kama hilla kahi ati adi hilla ka pemburin ndar bani sorno kaba amma fai ati Allah bare ngekina Abu Sufyana akiten qotenni aganda himbe kini agantindi le mumbaka kenna kamo nganda howtu himbe ga lille mumbaka Allah farenti la illa bil ma'ruf ma kiyan kina ho ngana to ma kina ummata ngara himbe ko ni kemni mo tuide ibrahim kemme mo yaren suda serebe kina gande ko to ndia muru hilli yana gasorno ana mudia kina gai anda diga maga ho to himbe ga bono ni de himbe go ge magai kemti basiya biru bundai la illa bil ma'ruf sabra tuiti ke la ya angana dangi kende wa kina mo jatene hayane kitendi yaren kitemo kutuni ikina na burendi yugon kitemo kutuni iya ken na burendi anda dangi he ma'ruf ngande ago kem pakenga ibinu bundai harbante parce que kene hindi atung tawu ngene ki asondo men suru nya tagu jam pay ki ngana lahi dum mutul lenki kumbani anda honne prembura ni na kini nganda hokka hay awa anda lahi dum burandi de ke sabura nambu di menti man diga no kongo ke sabura alquran ta o sumundu liyere atuna da sondo men suru ni Allah faran diga tay birambe khama jeni hindi ay ati honi yagare ngojeni na Allah fare ya subhanallah aro ko da ngene ke islam gondi khama jeni kenda kai
Allah fare hori ana ngojeni na yani ko silama gundani sere yagare mun pora ko ma ka bana jene silama gundani arabu nga ko ni talimbi ti hori yagare mo kallem pasono ina ikombon kutu na ayigai yodo mani jene arabu ni ke talin ko ke talin ka to hore yagare ti dulle ngan kalli an tan ko bongo tunna yiga de yigi yodo mani hore yagare mo kalla anta jine na gure yiga Allah faranda to ko agati ikeriya na jukku surun timandi don hawa xam wala ngi ko njeni ko fayni lengi yani hora hunga bono bane dinan tan sirem pora hundan dambe nga bono ma bane dinan tan ma har bane yalli Allah fare hore ga ngo jeni na Allah fare ndangi tay ati yagarun namma ire munkari ajalla fare ken no gonesa makka yere o kuyi mena ga susara naga korondi naga brandi ange yimeri kari badri kota are min wadi hanzalat kento ko badri umaru soyi kwa masira kananga fuka wa Allah fare munyu Allah fare suya kananga baka idangi tay Allah faringa tara yagaru imma garen kutu jonni hindati wallahi innal buhtana laqabih wama ta'muruna illa birrusul ya rasulullah wa makarim akhlaq ajalla fare anda gidigami to burendi de ja ngenta ho konno guda maganta kandai maganta jukusri ara kentu lengia Allah farna sino tammi ara kenya makka inta gemme adiga ye madina lengi sino segi ho wondina galla bon palle nga Allah asunu me umi lengia ati ja ngenta ho wala u kanima kan tawse buhtani nyeni ya garan wo yawuma lemme ware mundi ay me watu kinare me watu tikit serentatu magani wodo Allah haygati ya haruna kama ken dabarde lemme bega tan kinare me ma dan kinare munya me ako himbe go yana kenanya Allah fare ati ke gollen golli bure jajangi no go walla kilisrem bana kamar hakaran tahu ke buren ken golli bure mo osru kinya makka safa no kuma makka yaru benu ngino kam nyeri aro tankarage aro yaru nyeri asu tondi o kenta kare ne islam ya haram bani amana go hay awati ma hilakahi o kebira anga ma hilakahi anna maniya la ilaha illallah ni kinga ngadi la ilaha illallah awade muhammadu rasulullah anga ken ko ni bane genga gollu be go tokkini genga anda sorno gum balle de salli suumi jakka hiju kebire ahayra jukuru nyako ni kay parce que ama kungo mon sabra ko nen takunga ebra sere a hono aw chama fay anta fay ama jeni anta jeni ama sere kalli anta sere kalli ama golli bude be ga kono guya ta maganya aminya wa antarninya gana na karaka hiranga masalika aman sonu amoro yimbini we nan di jukunya kotenni Allah farna jukunya yawa e baya andiga munga jahila gondiga no gore jukun kotenni de nga anya halle islami ngani
jukun surenga nana sallim palyani jukun surenga wana an jukun ga suro mo an pura on ga suro mo an ga masalli an ga karaka hiriya anda jahana warde nka kahi nga jukun suro islamin jukun maso kebirenga an islamagu amikante Allah faranti kirina jukun ya timmandi jukku sirenga bayino harsa ikirina timmandi kebirenga islamin yang kawayana jukun tenga nga jukun ba nda serenya islamin ya honi jukun islamin ya honi jukun ango jukun suro yomunu mo kina ma ngara sallin dukatu yenga amma ngara salla nun dukatu yenga bas usulu munda kenya ko al-ghaya la tubarru al-wasila anga wa mun nana hosirinya aga suro mo kenta digandinanda annan tinna hosire ke mundu mo jukun koni wana dabari mundu honyene an kabana yo an ka kenya ndama kenta digandinanda anna sallin dukatu anna sallanun dukatu ti basra iju kusre sallim pulan korno sirem ma holo kebirenga hotana billa gara komin tirni mani holo sallin angara illa ga indangi sirema jeni ama fay ama sire kari indaki no hina sallim pulan tirni na indani salle ke sura ma wati kebe kendi naki yalla an fayiwa an jene wa anda sire kari wa an garawa salle ga masule kene ga ina indaki ne kina الصلاة أنا القرآن قرأت باي صلي عن هم بياناتو كدي ميلون كوني تمانين أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كوني تمانين وانا اسلامي جوكو برين كانا تكاهري جوكو سرين nga kahiri jukku sure ndati yene islam salim baliga basel da islam imena anga da salim islam sallana salli ya qotin umma de sere jukku mbono de o sere ma sallim biu ti jukku sege mundenga wa mun na kenya ko bismillah يا أيها كمواني الله فارين غريب مدين على كموان دم بدبر نونكاي كينيا كي كانيو أي كي أي أنغا سابون دي أو ولا كي أي أندي أنغا سابون ينو واكون كم بالك كيندا ني كيونيانا الله فارين بايا أنغا نينيانا أنتي كتكني وني ياري دي ke kamun na ati ado halle ya gari ami kitegini ya garin bane madina hana kallenya ke modi Allah farin kite mutunu ya garin kite mutunu ga tlawati kebe arige tai orige tai wa kaza atiya khana wa kunni Allah farin garin madina kunya garin ka huma me kompin godi Allah farin Umar ibn Khattab wa rakatta ya garukuya Umar sigilla kanyana salamunga ya garumu kompendi ila salamun sagani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu atingeni Allah farin parenye katagai tagamma hillakahi agamma hay agamma jene agamma gari munkari agamma garin kutu aga jonde Allah farin nda war himbe agana nyaama kuta tinna liken ka gada ya garu suti orige tay Umar wasella nyade ari kitem bamba atiya wala gamini ati oko kompendi o kado tutum bamba Umar uti Allahumma shahad Allah nyo sedanga okay wanga ngi hay
akabrenga alla dun konunga o baya abe nyana ini kharangonuna kwa he la kiten taqimo baya indi alla farinja ikitem bamba a harindi kitem bamba arhimni ko baya anya kundi kitem bamba alla ko ni ayani yadullahi fawqa aydikum la komi ga no ko no ngara ko mukri kata alle ne jukunu ki da karakenya isrengani alla ki kununga na jukunu ki da karake tokono ibrengani alla ga toni tokono ibrenga yugo ngandai ana ga kitenkini ni wani yaru ngani antanga tekini wani yare de awanya na kemmo wodi kibra alla ya shedanga alla ya shedanga in kawa ko ni nan dan gamni kanan killo suratana walli batin kin al khalafa wa taqdim khalifahu aru muqaddamahu alla faram baygara umaru ya wara kata ku yawi man sabura niyabatan anhu in kawa ko ni kin kan sunna ni kin tibasi na angane ang wala farin golle Allah farin duku ama diga Allah farenda amanya ini kitinkini wani yagarunga tini hari kemo diga nan kinyira nan kitinkini wani yagarunga tange ni khalifai manke ni muqaddami manke on duwa nyana kunda nan kitengara kunyu ngolani anan kitinkini kunga himbe ma diga Allah farenda kinda dina komera de inta diga nan inta gemme wani yare ni wani yare nyai bismillah ya yammu benu kunga tumuni qawman ja'sir qamad bi sisruya Allah ta'ala gabudu wa kungure yahudiyan adgami ke joppa qamad bi sikahirun wa surake illa kafan bi go makkah kenya ka kundi ahya jopana yahudiyan qawm madina nda islaminu makka agan nagani lengi makka kahirinu kunna gasirun madina yahudiyanu kunna ajatuginu ngam min jankurman lokuteno kama da warde bismillah ariya iso adi yahudiyanun awa igirangudin la garab barajeni koy mogombe ya isa li kuffaru kafirun qana ga igirangudin gelle qabru dungonunni hakeda kibla igirangudin do hilli antum rajul ankum pakaren wala garab barajeni aga hakaren ngani ta ga ndakara ta go wundi kibla an hundi ndabana de makan konti an ga kara anta wundi yahudiya ngatu angana karamo wundini nga yahudiya ngatu takenta yahudiya da man sawra parce que iwatu ibara takegumi kebe an kunyani aga watu baraje wala gara takenga kada kuta ngada kara ka anta wundini ken aro kunda bana aqida nyani fariqu tawundi ho kena serendo serem patat akhidalu nganda bana ada bana de ku ngande gambana kula golle nyamo ko mti basiya bismillahirrahmanirrahim surah as-saff an makan sura honu ay timbat man sura nyani ngam dim majina ngalle ni kenya jamanga bin ikrimatu qatadatu hasana aywa kunyanti timma kan sura nyani bo kashafu qahana
aywa jahilu kashaf ken anati at makan soranya ga jamhurun koni fi madina soranya bismillah subhanallahi ma hum sura subhanallah kunni alla dangani kinga kamunni ada hum sur kinga unni Allah Ta'ala ayani nindananga ayani gemunindananga ya yemu ben kunga tomunni man sabuda kunga hon konni aganta kingullini aqoro begundiya Allah Ta'ala ni ana hoko la tafaluna aganta kebegullini inna Allah Ta'ala awi bari arjo man sabuda an kunyitini ti kotalli koy badri kota Allah faringa badri kota ndungunu makamanko aga nate aga kani a wana sana kotalli koy badri kota e kay no ngi mo gon srondi nalli Allah faringa ramone be rodi orna tugadi madina orna sukari keta odi kotalli e agara hoygo koni ta me ngandari kemelli an kumuru na digame ko anda digame be nyana Allah ma kembiti hinne de ana ke de warni mariya bismillah inna Allah Ta'ala yuhibbul ladina aw yamun darnoni dema yamu be no galenya na ikillenni isappa sapandengani isappa mo ngoy igani tagay be bere dengomi adu kobil sibi dengoni araw karne ko ngowulu nda bagi mateni bidanga islamu bilu wena kunna gadingen pagati on kara ma konnu nan qose ati Allah ko mun dad sapa e saldiranga da sapan telemundi nan bere meya Allah wa munda Allah hin koniranga na sapan surondi nan bewo meya Allah wa munda o gane khairin jamai islama wonna islamin jamango me kapano nan bere me ya na me tongondi Allah wa munda bismillah wa ibrin simma nabillahi musa kati isrun dangani ya siru geti manne samuda ga winge torono an kunni me wadu tigi nan dinge musa ngel Allah farini kata gai harin nan kawan dare ade agai milla dan di harin darna de ati Ibrahim iga qure baka tunga na Musa toro Allah ka qurani isundumunga baka kandainga bas Allah Ta'ala anda serung alqawma anda serung kandan alfasiqin kum nyadinam bakani ndawari dinam baki kayo mun ko ni Allah kum anganda Allah kum toro Allah wa sundume ngida na baka tunga ma ongina fasina komeranta Allah nahana anna komunya nahana ana hindanga nan pito komeranta Allah torono angana komun toro ana hiko yanga Musa ke harin darina awatuni harini kebrenga igani Musa darno nanti Allah harini ni in Allah ni sundu Musa sabatin dini sundu sabatin te kebrenga Allah hinka manendi mana bira megra Musa toro isundu munyille baka to mumma ga ken Musa toro mbalaunga kebrenga Allah di wara fasira unga lawari gullu kuna meya Allah ko masru an mim do qifaru Allah walnu in qabana daria in qabana qaniya angani qoni ni toro Allah ta'ala wan sundu men bono dini ango golle yan dagi me sababai an diga men po dagi me sababai an gollen su fasira ko duro me jambay na kutu me kama na me na guren burundi na me yagaren kutu an gollen su gemme kini na me koroto na me yaga mundu na me kari an gollen su gemme kini sira su ga ware Allah kanan konturunga an gollen su gemme kini ki alquran kama wadahu wuduha shams ama giri kundu aw kundu lengi kumbana to kundu angari kanuni daroga Allah wan pe su gamni sawaba asu angolle mo gemme sawaba nga
andi ya mo gemme sawaba Allah ko mu ara hinkini ko mu de bismillah ya rasulullah inna biranzimma nabillahi isa gadi maryama de wakinyeni akati ya saylarum amati ya qaumi ati ya bani israil basa alqawmiyya yansha'u min qarabati an-nasab seregan ka umu jopene dambe marentin taunyi kenti do isa na isa maduma konni har tabare nanti ya qaumi ya bani israil akem mankaru kunye haben ta isa ma musa ti liqaumihi ya qaum bismillah inni aduge isa ngin allah faringi katagai agasusu musaddiqan ngani tungundai kitab dangani kitab be garin kane gillin nabillahi musa tawratanga ngin nyagalin danai ti hari qore kem bari wonni ngin nabillahi isa alle atogonyeni ahmadu himbe ganti ganta kinna togon anti ganta dina tago hon suko hamuntenga woni mubalaga anti ganta alla maadina tago honsu kamundi munyendi jimure gidun kam magunnen ayanti ganta tago honsu alla ma Allah sallallahu alla ratu qur'ana di muhammad ala akhirati ahmad muzammil mudassir bashir nadhir rauf rahim nur haq hadi antanya mini bismillah ati birambe aywa ahmad gari kafirunga ti dalli bangan donga iti hada kiliho kini kurotini abangan den hono di sahirul mubin kibran hada kiliyana kurotindani ni akurta bangan den himbe hi kanda ko man mesine na ta man jenda dallen kinanga kengari har sange mati hotana anti ken kurotini ken kurotindani ni hakaza auke modi alla dun konu alla ko moqatan to maga imu zandi karama ita su korote ken diga ngasanya de har soba ke kununga bismillah waman allati yemme sumanya kengan to nyungundinda dina yemmenga agara garing gudu na sawallai na dikapalle maw alla maga mallemme wa maga ma ayarunda an bunyumun ni korotendano ini korote ken kamanyang ni du toro dina besuya bahwa angananya kamanenga yo kamana qri di awakata salamaunga Allah taala anda konnun kandana kunni du tonyani de kan hira kungade yo kamana qri anta lallatono yo kamana tintondi anta lan corona ngake kamon moy du toro sa yuriduna ati ko kamanunga la murunu ko sabura in karimni Allah taala norun Allah syarianda dallu ya mundana ken kari ti la pangenga nanti garanti nyani de korotenda nyani de suga nyani de gijan kata nyani de iro korotenga iro sugenga iro gijan katienga awa munda na Allah ko musrum uzanu awa munda na karitike wallahu Allah taala mutimmun tura abangan dindanan yani inoro ngade awatimman dinide walau karihal kafirun haliku kahir nu ganta ke munda awanya bibida kome sagonta Allah diko Allah sagonna ko mundi na kuni yagal ni ayani ni koy harunga ni koy annabi nyumunga ni ko muminanuma nanti kille siren goni anta burun kane de hara gantali megentenda hala gantali kahirinda anta burun kane de akoto mo allogo mo anta burun kane arno to kille sire kama bismillah Allah yani kamaninga abaqindi hari mawlaminiya tikanda inga araqidi tundinanga ko saburana tundina bangandi na sigindi dinan kama anonin suzuzu hora ganta ban ara harun kinyanya surtu mawlamin wa kemu yana ne har kinga malo hillaka panda kemu yana kinya na mini islam o ki ya'lu wala yula alayhi ayan sigini
kon tasigena kamade wa ko islam aw toko tari mahilla garu aw toko tari mahilla garu يا أيها يا يمو كونغا توني هل أدلكم يالينغنا كندوا على تجارة جاغوندي مغسوا تنجيكم صحابنو نيتني كواتي barka Allah da o ganna golli to golli be galli Allah da dina gollen suya kibira o to ko kinyana Usman ibn Mas'ud radiyallahu anhu aja Allah fare an gana duminda li dumin mun damma in ka dumin ne khawlat nga walla munya na koy nasara modinu mo ngi messen kini nta ciyi gana uron da kankane ko tasu musumu ikun sirdanta no duna balle nyen ga li kunda Allah faran sahaban bi surata mi do hoja jani ko do be jato nan hasu ali wadi abu zarri wadi aya ki yanka Allah faran tada nge sunnani yawuni nanya komi chrétien modi num mo kem pidi nge sunanga de nges yumatunu mana wana kenya ina jihari nya fi sabilillah nge yumatunu iddu senqeni mani insumu adu Uthman qamaga nagam li husainun paramunde aga du kama Allah gar himminu diganda gada nge sunnanya ni ngo wuron wo kenkene ngo bilina honna hila ngo kotan minni ngo kotan sumu serebe nda baringe sunna ke Uthman ken kam bidinge yoyde aywa aja Allah hore ndambu nga munda ko ni ngana tunu jagura khebe galli Allah da kebre ngana jagundi tikenga parce que duma mutuni jagunde nyede anan tunu mutullah gala Allah fare nda an kalle ke mu kanga na tunu jagura khebe galli Allah da na jagundi yani Allah bati mo be galli Allah ran ngana ken tunu ken ni ken dabar ni sa ken di Allah herni jabun kin akinga adu Allah farani matun su ya ayyuha ya yammu alladhina yammu binu kunga tumunni kebe yallingi Allah nan kun kandawa na kanda kata jabuya kinga ba kisindini baka yanga kadaniya ken torantengani isu na'am Allah kin kura ati kebira kin jagura kene aga sundume tunden kama ti Allah di faringa aga na jihadinya Allah killenni ta ganna burunga ada yimme nyunginunga ati aga dangenga kiam pasawunda aga dangani aga ndani talamuna aga husulendu anyime katongondi ti Allah di faringa ango kununga to kununga de kebira ya mari su nyengo kendi anseko hata den su to kemo ken nandu qoto Allah killendi anyi men na burinda nyunki nandu qoto Allah killendi do qoto Allah killendi na ka hamu na lawongu ken na yiwe do qoto Allah killendi aho qore anyi men nyunki jihad nafs katandu ken jihad qore nandu qoto Allah killendi anyi me ada na bure amundu ni mo anna bure yiga mo anna bure ka homa me mo himbe ga wam magade anna bure ni kenye na bure pitik awa hanju wanu homba ne angani tuwane anna jihadi ni atikenye angani senkolai sebe ga wanda angani hangai hangabe ga wanda angani sarante dibendi giya denya nanga gidumanga Allah haygar kebe randa kutunna anna jihadi ni atikenye Allah dinan de matikenye haqiqan di Allah ganda ko no bi amwalikum haqiqa gumma antaro juba ngore bani de osu Allah ma ho duroto agar himbe kinanga kibra Allah dinan de matika be su ganda kenya kibra hungum ko hanaga ndiye kallenya be su nyon kinkini igaro himbe na kinkini Allah dina ko sikide واعتزالكم خير لكم إن كنتم تعلمون
kian khairin taqada ande khairin tu kibda kharake golli bismillah يغفر لكم anda kinya alla na qafari aga dangani aga junubunga ana garundi arjanna ngorundi waran laqumurun awrani ومساكن nya andai yire hali alla mati min zunubikum ati zunubakum ama min ray min tab'idi min bayani amanya sirega da kinya bane wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subul sirega da kinya bane anjurun su Allah waya asu adam ben su amo na ben su bismillah wa laqum awrun wa awrina ومساكن ana arundi tawo dingira ya tawo dingira no be lingi ngani جنات عدن taaqin arjannan kanni ذلك birenga ke dingira adu ke magan kudo kiani taqinna العظيم kore ngani أخرى hasan radiyallahu anhu adigara imran ibn husayn adu abu radiyallahu anhu imran ibn husayn akenda wunkata sahawalle mu gudo sawan kismaru go wali sunyatir ni hinu akenda wu koren kita ndi allah di qur'ana ni wa masakin tayyiba aw ta'ud dingra lingi awrin mani arjanna de adi abu hurayra dangara tirni ado ngara husaini tirni umran hawa remen tirni ewa iswa digambana kinda isu tinda alal khabir saqat himbe ga watu de anyere ti tirne ni to anan kamma ya man sabuda nke yimme da allah farin tirni ke sura kenya kinda nke yimme da allah farin tirni ke agar himbe kadi ma to ken ngio ken tude ngara allah farin ti masakin tayyiba ti sankan so nyugwani arjanna de iwa dabar ni lulu lembani yayi ken sankanzo tanyere ka wadi ken dabar temu ya koti dumbe na kaw ka ga wadi tanyere kombe wadi ken kombo dabar denni imradi qallega kombe ga wadi tere nyugo wadi tere ga wadi tanyere baydo baynde ngadi baydo kulorunta bana baydonta baydo kulorum gondini wa tere kama bayde kama tanyere hurla ayno ken kama wa kombe di tanyere igani nyoke wono igani nyoke sugo wono tanyere igani tabali wono igani tabali sugo wono tanyere igani none wa kama kombe ga wono tanyere tumbari yagare wono walma tumbari yugo on tatini kesunga basere bane da ayde ti allah mu'minan kunu sembenga sogoba bane walma nilla bane sogoba bane ngwe nilla bane allah mu'minan kunu sembenga arjanna di ke yigande su aro ke yagare su dikenya to woni fi masakin tayyiba itawra lingi to ngwa nuna li bismillah wa ukhra anda kinya nan to ngondi ti allahin adi faringa na jihadinya ti andudo anyon kinga ko tanawon tuhibbuna aw kin ana munda koy nasrun kini duna kale ana katakiyana ati de mandi gore wono gilla allah taala aga dangani aro wasay gore mo harken talatu abashir al-mu'min allah fare islam ni ngalin ditiki kekida kimra iduna handi la garan ha in to woni ti allah ita haqiqan ni ini du kini allah ita haqiqan ni imedi ikita honsu inda kenya iduna susro ila ara susro wa ukhra tuhibbuna otana wono kinna la haraga makin ko kidna la yanka kengono hina la gara kala yikade kibra anda allah ide asuna ko muni asuno yayi
aqulleni bira kebe Allah ko mun nya kundu na du sahaba nu man li tabi'in tabi'in ikunyi kundu duna asubayida duna sunnewida duna subayida islam on ngati himbe kinyan konni kinyan nyana bezo na islami de aken muhalli qaduna kahiri suro itangayen no gondi illa hidun no gondi iya mariyen no gondi iya tanden no gondi duna kahiri suro parce que demande aro wasaitinde kahiri may munyan koten kama anga nyam mo andu islamin kurenga gemu aga ndallo mo magaran koso debe kanyan demay munyan kama iga nyam mo kanyan ta wonde islamin kuri dantan ku gandari alla kelliga miga katanga man sabuda alla hoy wakida isaukenga irakenda bari konan lahidun kimman ni qadina allah kintano de ikun sagaina nya allah lahidun kimman tunga zu ahdin wazimma ogaro sabon kita o mungu o harati o lahu o wanja o ma to kenga kebrenga allah bim buadi aduna binga kin bira gore ora su kutu na su tagani kanan gondo kanan gallemundo kanan kan kismaru na konna ngaro be na yimi durna ka hambo simiya kan ma konno be ga diga isagir o yanga kumin har sawadi ora hunna kharatar kunna qalam kubi hayno saygari salahuddin ayyubi qabru itlemu noyi itudna ya salahuddin هذا اللفظ صلاح الدين وساغرني يريد حرسي ولو عند الله يريد أنو ياي بسم الله يا يمو بينكم أتمني إبرنا كنا دي من داني الله دينا داني كونوا آخرنا كونوا أنصار الله يعني الله دي من دينا الله دي من دانو يعني بالإضافة كما قوي مغمين قال عيسى بن مريم نبي الله عيسى أيوة عيسى قتيه عن مريم دبكينا للحواريين اقرأ لن سنون دغني من أنصاري أتكون إنك عيسى ديمنا إلى الله أو قلي أندقك الله ديما كون ديمنا قال الحواريون أقرأ لن سنون دي أوكو أن الله ديمنا دانوما فآمنت طائفة كبيرين أنا كم قدي هون جما كنت مني يلي إسرائيل رمونا تيساي كنت الله كميني أو أوغا سيدا باتي أري كمين مروري جماونا كنت كوني كافراون كنت الله رميني أوغا تواري منك أري رمين متو أو جمانا كهلي كرا ميكتا فأيدنا الذين الذي أقول يوم يدا كونغا توني يقولون كما كبرنا أيوا إلا غري ظاهرين يكون إلا غرنا كلبوندي أنا كم ودي ora toni yemin demma konnun kamma ngal lagaru konnun kulla gari bangire nan sege ma Allah faring gorni wat kebe wala tumum bangi qari nabillahi isadi halin yo worni ngi halata on ti ahmad e kenduku agar himbe jonni iratu ja o wara himbe tu atunyeni o wara himbe riga tunyeni
بسم الله سورة الجمعة من سورة الجمعة تغني مدينة سورة مي آيون تمدو بانين بسم الله الرحمن الرحيم مي سورة انتا كي قدي أما من دي مدينة سورة مي أما سورة انتا دي بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما قل سبحان الله كن نيانا الله دغني كينغو كمنني ادو هونسو كينغو منيني الملك الله يعني هونسو مرندانا اكيني تونكا سيننا بكما يانكا اندو ناسين سبحان دما العزيز اياني نيندانا اياني جمندانا هو الذي اكيني كمنيا بعث رسولا ارهارون زو حقورنقي الأميين وين خرامبالي نوندي منهم اي مي والدي اي مخاو كم مودي امخرا يتلو آياته كين كوي مهلمين كون خرامبالي نو عربو انت ساندتو انت خرانيتو كي الله ني تونغا كوي خرانغان توغونو sahanda nun togono and mi nyimun do ke faru gabungo no ko be ara non togono na lakini kuwai ko ni ke Allah ni sagondi ayani marandana nga ayani nindana nga ni sabni kirse gabe wono Allah fa yan kabare nganda kini ayo woni hakare ngari bani halle ngoma siman nda baga kembange no de ko nata daga ni an kallin ngane tungi diga shar tungan da magana ngari an atu ibakan na auke modi ba kondemo kitabe qasundi ke gandari antanya na sahanda nai antanya na karangane awani na wucha ma karangudi aranta sahanda ni makarna ni ken kondemo nan qaso ibrahim andari ka nyana ken pokoni daide taga hon su haqendi karambala o yankai ni ma anda Allah faramba ne ana ken segeni na yo makara karangana tamboyo kan tuwa guna no ngan tankane ari kan tuwa guna no himbe ma yankinge ona karango odo na asante garai odo kini wala sahandin ko na asahandin sa na kara odo kini amma karangin nanyi amma na lawarantenga ay on taro kini ba an da hohotu atwa mun den to karangi ngum so an karana si za halle kan da sa na kinan ngo so ken karana si za da kan da sa na kinan okay on taro ken karange ya tawara malika ngara digam para be gara ati kara antara warna sa na kinan ade ay ngo himbe ko ni amin ko bismillah يتلو آياته كبدا كي هاربي مانغ تونغني أوا كرامبلا وما كي يعمل قرا عليهم كرامبل نكوانا كما ربنا الله آيانوما ni sunu ni baga illa kabenga ni tuini qur'ana kitabinga adu tuwana handenga ikun sunya qur'ana kiro alla falil liyen kane ini sammini abangantenni de wabragi alla falin garji qur'ana nga isammengri kinya sabuni wonni kam badda tisamun taum pakati selama wonni qur'ana ngari bane kebrenga bitengri sammengri kanda li qurayli tuwagul li norul آخرين أتوه متناولنا أو قليا لما يلحقون كم ما نرول لما أو حنان ندي كم أنا هون ورني
ke kiye halle kebringa Allah faren ki kata kun kai kitabe be ga wa ma ken no khana kitabe minawdu Allah faren sama duna ga giri be so ken o su harin Allah farenga o kitabe na Qur'an o su nan ta gari himbe nudi al ummiyin karambal nu bindu arabun kumbane hede in kiwa ko Allah fadno ho gara meni tabarenga kinyanga anta kewadi ho ga worni kempalle anta kewadi balle anga make ko ni ona Allah yimeti ra kata arabuni ko andum nyumun do qifarun kutu an kini kata tawran way besuwe ay Allah faran galle daimun anna Allah faran ko makan kongo awa konni na walangala besu walide wa akharina minhum lamma yalhaqu bih bismillah wa huwa Allah ta'ala ayani nindana ayani gem nindana zalika gabrenga ati aywa kibi hayke Allah faran ki kata komunga keni Allah fasamun dawni awa kinni yemenga agara kanu kenda Allah ta'ala fasamun dawun kun kanyeni ken qorengani kebrenga Allah na Allah faran ki na twindi alum Allah la agaranya mathalul ladina adi yemmum misalim muhammi kun gara ira kulli kindi tawreta kitabinga ante khagolli ta nurhuma thumma lam yahmiluha kam palle ibaralli kemutuno yani imagolliti ya mariyenga kama salil himar ay woni mani aya nyang kawati ikumono Allah farimono ma hukuto mo tawreta di kenda bange serebe kama kinya ni harenga tamani meni o wadi Allah farim para bange madina yahudiyan agabe ni de ibla tukum misali likke ngam ma to ngam ma anda nyon kolam buga wuri atukum misali kama salil himari o ko mi harin misaliya harin gallikini ay wagapuma harin on hanit kinga angna harin tingandi kitabuna harin tarno karamudi asren tarno karamudi to anan gaw kem wodi anda hotu anta gollini ando harin likinde kitabe nga somban to agunna hanyani anna golli andunan hangari Allah ran hangari bismillah bi zamal qawmi ati qannun misalim bunu limubin kunga garangun Allah ayan ma dikini misali gure o samde ra hare jaja tuana be gan dagol ti tuwa wona jaja kin hare ni me tuana dagol di tuwa wona jaja kin hare ni me kin hare nga fil haqiqa liki wa nga tak man hetay bismillah wallahu Allah ta'ala la yahdi alqawm an taqun kandana kum ani du tonyani dikahirawa qul ya rasulullah nanti ya yemu benu hadu kum wa yahudiyana za'amtum awanda hankaburungo nandangu yahudiyanu awliya Allah awliya lillahi awliya Allah kakad nandangu yani aywa besanu Allah dangane aga manya disretane kinya gande aga ma yahudiyanu aga kinya kunni Allah min jamun no kwai o kwani Allah walinunga siretanan tanyana Allah waliya siretanan tanyana Allah min yangi maganda yahudiya sirentarno aljanna yimedi maganda yahudiya ginde ago kya kunni kebrenga aganta kallen natana in kuntum agandani sadiqin tumbu nime kini hakkere nime dallenga basge Allah kanan koni anmi wato koni lagara koni kon sunanoni dunadi har banan tanda aywa sirenga kini aljanna kam wanga makara ila khara kallen nata kusawra aganda kara ana kini a kanan kan aljanna bismillah la yatamannawnahu ajin yahudi anun takallin natana bada bima nasabun yahunga ikitungara kin kanda Allah ta'ala tuwanin yani baski mawar sisa sura nyimende ati yahudianu igiran kuti la garal la hiyandi mani sabuda
igar himbe nye watu yahudiya ngatu takken digira lagara kinye sabuni yo kanna kallen kahane wa takke gumbe ni goy lagara anga ma Allah faran kan dunari lagara takken dandade ikunga du kuma ken kan kebra diga min bangi jaja Allah faran konne angen fita Allah khanai Allah faran konne antano arjannati haranga na ho hoko wala koy yahudiya non kallemu anga ho kirikatandui anda ho dambika tandui angon yahudiya non kallem menya kallina takunu wana hay Allah ke konni tahillo bani aw kem konni lan yatamannahu lan yirati la bani itiya ti serentarno arjanna ti maganta yahudiya yere galle serentan Allah waliya maganta yahudiya to kebirenga lan adola arabu kannindi inta bana himbe gande gan koto kin qatilati lanya himbe gande gan pela ane kin qatana amati llahi kin sawra arjannam pinna koto arkin qata lan ira qalle kin nan pela arkin qata fillah بسم الله قل يا رسول الله يا نبي دمني كلمنا كلم بي أغورن كنا أنا تكلمنا أجمل لما هنيني كلم بالله تردون إنا غساغني كتاي مهندين توان الله أدهي بانغندين توان الله أنا غخباري بما تهون أغني أو كنغولي دونادي daiman anda kallen koni awa konni taga hono to wurnay awa konni on tahirni gira kallen koni mo ay amot ni kinyan kampang kinyanta bironi on tahirni bironi on ko garanta bironi on ni ngeranta bironi on onti ke kanyana bironi on onti ke hirni gira kalle fa innahu mulaqikum kalle morangi bu adu gen wonni golle ngade anga wurnu himbe aran kane kitab bati ma gatlan sagana ngemo gare ke da ke kon mo ke kabak ngende de ha wuru antin birni wuru antin kanya wuru an ngini nga awange mega kin ango wurnu baka himbe aken diga ma kemba aga mangari outline sagarna ornan jomo kari akoni yahudiya ne da ngabbe so ina go seren angare koni andi kana angare kono andi kana andu ngetay amura madu ngetay amura alwanda amalwanda amura fa innahu mulaqikum بسم الله يا أيها يا يمبين قوة وني إذا نودي إن دعوني برمي فلين دعني من يوم الجمعة جمعة قوتان من بمعنى في جمعة قوتان بسم الله كم بدنا قرأ صوبه أوان دعاري كتا الله هنكوني دعنا كني مني سلرا وذروا البيع كبرنا أغان توندي غاغندين تهندينا ذلكم أغادان كم غولينا كيان خيرين تا أغادانني أغان داني أغو خيرين تو كبرنا خراكي دباري أغرا سلين كنم مغباني جمان كوتا أصوبي أنن ديغا سليران
angani ho ya kinya to ni bayo bismillah wa idha quliyat as-salat bila kebe sallin an nyimi kebe adiga gara an sanqi munyen di khari awamu ndi warjaga gilli alla fasamun daunga qara allah hin ko juman ko tanga hin ko ne gabeya awo sinan kunga tuflihun agana taqikita allah ngati la allah ken ko kemono de o kebira juman ko ta sallinga nan kri serenga hoya anna tono andi allah hin ko ni dingranga lama ummati juman ko das lamena ma golli annan golli la juman na khiri kibrenga annan diga salliran golli an lema o ara mani ko wazar li bay'a parce que bay'o kan honsi nyande ando alla ko mundo men ga taana bay'a ya dabarni ke o yimero men ga o ho hoya asuni jagunde ye koy hadamare min gollen su jagunde yan dati ayandi qari sisa kunu haladullukum ala tijaratin ne jagunde ka ga dawa hadamare min ga ho ina su jagunde jagunga ndako jaballo gande simina mani ndiga sagandi anu yokimutu haqiqa nango ho asu jagu anga sono an jagundina anta munda anda an sogorge bane limini ada ngira kate ay anga munda ando holli himbe gam bunga am musakan himbe ga nekta to tono kende ango ho yana mun tono ke tono baka manide jabu wa haka dango ho yana li ko ke sawra afi hukumun din saga ko dambe ga wonyana wati da su gurjantin ngara ko ben sidi a gurjantin gagande a gurjantin suhuri a gurjantin musundo a gurjantin konsu ko wani site oro mena ga ndanya gurjantin kamre tuman kampillandim pakati ko yeresa wa madhabu gum khana griye kanga kambilandi nga khutuba qaranga nga taw min barin kama kem pakati awdo kindi may kebe hage Allah farin sallallahu alaihi wasallam kirni bani yani kirindana bani anda taw min barin kama aw kirindi ni misire laqenga anda yanka wasallin sigini in bala sayna abubakar ri sayna umar ri ali ni kufa asuni ke mogodi usman kiyendi jaman gabo kanul lato me madina kenda kirinde bane ka hay tina kempolo kiri ike kan kamma usman kara kamma kengo kunda bedi ken to ti zawra ti jamanga na kemugo baga serunga bo kanul lato inari inda ta min barin kamma gari kebe ada kirndi hillandiya bo ken kirndi hillandi biha kede kenya hayati inda al adhan sani hana ke mayno akaya wati nganaro ina qiri ike kara kama indari musire nan dago min barin kama ke birenga ina hilandi kenya bo kem pillandi wakati ni hon so harabi o sirema sori man sauda Allah sallama adigan kanan yugono ati islamino ike sunna nga kama i halla to anu kuga sunna nga kama isoro kuna ati ku ganda himbe nya islama woni kharakenda barkenna yugo kem bale khara salli qille tanaka wa salli qille aha khara kiringe kangara kama maryam ndawra bo jamanga benni
kebrenga kunda kurumba nyani jaman gabe ngono serunga nda mugu iwatu ti wakati lo kebrenga ni mo gonsoron kembale tahana kalle alla faringa na taw mimbarin kama bani aw qilli anda intla bani ogil na khutban kara kenga nyime bani anda yanga wasallin sigini anda to kenga sisa on tanyo nay riwani wono kirni hana anyana sendi illa gara nyana misiden kama ma Allah faringa ta mimbarin kama salli qillanu sikini Allah farin ma so salli qilli bani annan min ta halli mimbarin kama na sallan gari ta siko a cikin hadisi yayi soro siki bani suna akhiri kenga makete hillo rawanya na sai bani yime rawanya gata wa halina akhiri ta siko ya khari dalle yomi agana hadisin mun